aha 10 cities aka ho enti sa wogi 4 million abosu obutia 40 na me ka che ma me nyina na yegina ho na kahye oka asam ne tire yen na eja me gi sk 4 million na me de ma mi enti me de ma mi okwa ebosu so ya no na ma mi no de interest for 40 cities no odi aba sa kan no na 400 odi buy afi de me twen se bosom aso odi nkan baba bosom ba ko amma bosom mienu amma bosom miensa amma afi sikane mai na afi de aya sam me kofi nso ama me bi sam se odi skana ba me so mfa mai na che se aya sam ama me bosom so am sika kakra na me nyana akofia me ma no me so sa ata me no na me wo ma nko ama ko sia na che se ma ya wada nkasa enti da ko me wo ya suma me wo abinchi yes me wo ha na minya call na me madam for no wa bulitiri no o say edu na me say papa o say wo da Ghana na wutwa mabe enti sika na me beje no me mfa ma na me say na bebe ni metwa wo Ghana ha wo sika no mfa ma ne kwaso me menim ni na fe de ma dwodwo kura because me hwe bra me bre wo man kese ma bre bom pa na papa na kasa asam na tia me no ne kwaso me menim ni wallahi na ma bre papa na fe de me yam ho hwe oyeyi enti eja ma me so me ko no ha se bi to bet obe ya nukuru eja no ho be 5 years because 6 years no se bi obedi mpo nkola ni na ho asam enti me de sasem we na kwa san kwato no so a ense me ha ma me no enti afi ye ho a be 8 years ma misike ma be 9 years na me ti se edwum ho no workers na ye ho no doso enti ye be yi workers ni bi ni ye tua mo ka mo akofi enti adina me yan se de skana para koso na mentum tua no so amenye sika nkofie me nyina bo asesa je se omusuku kwa nyina asai enti dia me yan se ene na sa de a omo aye be yi wo mo adi no me de me ho baka ho na ye yi medi sky de ba ma me no na me de tua sa sika no a kai no a me de no enti me mam ho kwan me yi medi edwuma ho panifo fefle me bi sa me se edu yi de no wo de won kan ho na e de ne ye hu din wo mu na me so me de ka mintumi ntia enti me de me ho ka ho ne yi medi a kakra de ba ma me no na me de atua ka no na me kofi mam so okay enti me de me ho ka ho me yi medi na eja skana ye de ma me no kra say 26 say 36 no an say ye de atua me ka ni na me sa kofi afi me kofi na ni kwase me na ye dian kasa enti afi me ko twi taxi sa kakra Akoma FM 10 years de ko no ena papa na me driving wo sa edwum ho na me di edwuma no wasan frɛ me ena me ba ne ho wan kran enti me ko di nkran ba 6 months na san ba kuma se yame adwuma ba bia na ye wona ye edwuma no hwa so ena ye san ba enti ye ba ni 2020 ye ba no ena me ye ma adwuma se ena me san ko ma me ho na makɔhwɛ ne ho se dia ne ho sitie enti me ko ho ma me hu me na ni ade bra ye hu ache aye den ye hu se dada ye hu kura na wo ko hin te se eno de na che se nkola ni nyina omo omususu ne de wo hu me a omu hu me ba mpanifo na omu wo mu ne de omu hu me a omu hu me se maba na eja me ne di ha de bia me ko ho me ne di komo na me ko fie no kwasam ni na we si abrosan kama si abrosan kama dana na otima okoye no wa sensisi fitie bi won chenchen enti mi sa ma me say ma me pacho me nua na wa ye sa nua me o si debi nyon no onu de okoye no be 22 years o 21 years on fa hwe mai onye hwe me na metiti mbo yuruma ma ye sa de no na aya na me mpese obi bate se bia onu koye no onye hwe enti so obi bisame a na maka chense onu an wabaye na onu an kasa de onye hwe ine mami waya de o na eja eno de bia me koho ye ti echire no July last year na me ma just no pepe was one we mu abejiska o me ho o yiri say de na brebo mu sitie mi ntumi nyire no sa me jimsika enti aye me so asam enti sade a onu so ye kremoni ne yire so ye kremoni enti mako ebo ho ni mam no ho no na me de masema kotu nanim na wa frɛ papa na ebusa no sɛ de ne wo ye fa sika na obeje ne ho enti afi de me ko papa no ho papa na je me kama papa no ya me nhira no ni mam no wo bo ho no ya me nhira no pa me de na se o je me kama na odi be 3 days no na o frɛ papa no enti me ko ho sɛ me kotie de esi no na ni mam ne ka kyerem sɛ
ɔse me frɛ no na ɔne me kasa na me sɛ me ankasa deɛ sisi me ni credit kura me de frɛ no enti mekɔ ne yere hɔ na mekɔ a me de ne yere phone no yɛn nyina ya frɛ no na de ɔbɛka kyerɛ yɛ no waka kyerɛ yɛ ne kwa sɛ mekɔ ne yere hɔ mekɔ bɔ na me na yere kura so o ɛne sɛ menim saa anka mankɔ nimam no hɔ na nka me yɛna me sɛ da bi sɛ da aden esi ayɛ no o me ntumi nyɛ no ɛnyɛ yi nti ɔsɛ me pɛ obi a obetumi afrɛ no na wayɛ yi nti yɛ frɛ no maame ne frɛ no ɔde ne phone frɛ no frɛ no ano afa ɔfa yi no ɛna me tia no obisa me mpom kyɛ sɛ yɛdidi di nkɔmmɔ a na mbisa no sɛ papa wabɛgye sika wasoma wo yere sɛ ɔbɛgye sika wɔ me hɔ sika no ɔbɛgye no akyɛ nkyɛ sɛ ama hweama sisei wama sɛbi me senate koraa meyɛ koraa matwam ɛfiri sɛ adwuma a meyɛ no magyae nti senate no matwam matua senate afi 1988 bɛsi nnɛ sika ɔbɛgye na mentumi ntua nti wama matwa senate no mu na adeɛ na woyɛ saa ɔsɛ me mabɛgye sika wɔ hɔ me ma soma me yere sɛ ɔmɛgye sika wɔ hɔ wallahi me soma me yiri so me disika bia wo ho na se ma soma me yiri so me disika wo ho a enka nnwoma bebrebe na me sum bra no do maton no ade ne nka me ma won fa saa sika ne bi on fa ntia na sisebre yi me dabi me mo daga ne ha na mo pese mo bu me enti na mo se ma baje mu sika me dia me ngi sika bia wo ho oh ni kwa sem ni nyame ni papa no odi ya tamankasa na wodi atam no na ma me no na wo su ma me ni su ne ho posa se ma me Fatuma me sro ma nyesa na afi na me sro se wa hwe ya kura ma me no bibi bata no so because asem na papa na ka no I say ahye no ama ne ho posa se me twim to ase me bonu dua yankopon betua ne ka enti me yabadu sanka de wo ye no me koso ne mu se me sanwa onye din na wo de esi no afi me I say me so ne mu ana ndi bi kasa tem se me nyai na me tena ase na me hwe ne din de wo ye enti me tena ase hwe ne din in fact ade na mama ni ya no odi ne sura wo suni na wo ye kikiki na no odi ne saba ko akata na ni ba ko na odi ba ko odi hwame enti wana enti bi kasa che se wo hu dia wo ye no na che se sika na obaje no no kwa se ye ni kunu na osoma no enti aja me aso me sa twa me ho krokro no a na me kra ni na me kofi enti me koye no a na me dwene ho a debi mami o se me de no ko mampanifo na ono ankasa tuna nimu tuo pay se sika obaje no nukunu na osoma no obaje sika no ana se ono ankasa na obaje sika no amasa me ejim sika me hu ba bi a maje sika na fa mesra won tiawa masama 87.9 okay me da se etese no maame no na ade ne ba ya na se wo yonko ne friend say your friend no baba Musa o Holland ana se wo free ko my foforo Moses Musa oda so Holland ho okay yes so free baby a obaje 1.5 no na wo ka yi no ade she haya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie eso enie Erade ya dom na watwe foforo wode ya hyase bosomenso e wa fimpino ene aduono amiensem nso ene wode ye etwam edonte ya sida ayeye ene ntontom ene ede ma ne din ene so yatena se ensem ahodo a edi tie ne edi bi eto ye hofo na Akoma mu Nsem dwumadie nso ene yede ba be so mo abadwafo nyina aye ready producer Ishmael Haywood eso so e wa hadma edi dwumadie ne esom na yenka bibi na yemfa hye na watwe no asem yenka bibi mfantu ye hofo nkaka ye honam se Christopher nyina da twero no ene ade ba kwa wo bia pa ni mu a kyese ne de ontankwa so de kura ni mu e wo twero no mu no eye boni fefre anam se ebra Yesu apenso wo mko bisa no boni fefre hu asem no se wo ba kai asma Kristo ka kire wo se boni no de yemfemfre empenso na hodo asan aduoso ensom yenimpa se Kristo ni bia de ba ko a eboa yen ema yempa ebo edu twedi ampoanim ene se betimi ede boni efrim na mamenka nipa su ahodo bia ye ne omo nam ntia enipa bia da se de asem ne tie bia no e wo se wutimi nya esu a ye fa ne se forgiveness ana se boni fefri ewo mum ye woni pa so miense bi ye wo bi a wo fom wo a wono ankasa wonim se wo fom wo
asɛm a waka kyerɛ wo anase ne ye bia wada na di akyerɛ wo suban bia wada na di akyerɛ wo ɛyɛ wo ya pa wo mu no wono a wode ne ho no wonim sɛ wafomo ɛwɔ saa kwan no so saa nipa no sɛ wo ne nipa waite na wayɛ wade a wono akora nimu sɛ ɛyɛ mfomso na sɛ wo yɛ obi a wontimi ba ɛmfa bɔne mfa nkyɛ na kyɛ sɛ wan ɛna wo ha no ɛyɛ wo anasa saa nipa no a wayɛ wade a wonim sɛ wayɛ wade no deɛ ɔtɔ so mmienu nso ɛne nipa a wɔboa paa sɛ wɔyɛ wade ama na haw wonim sɛ asɛm a wɔka kyerɛ wo ɛbɛhaw ɛkwan a wɔde wo fa so ɛbɛhaw ɛkwan a wɔde wo nam so ɛyɛ sisie paa wonim sɛ ɛbɛhaw na ɛso na ne da ho ɛna wɔyɛ ti na ne da ho na so wɔyɛ wade na so ntimi mfa nkyɛ momie no wan ɛna ɛha ne ho deɛ atwa to koraa ɛne deɛ wɔyɛ wade a wanka sɛ watwe na adwen ɛsi so nam sɛ mpanifo ka sɛ kɔmfo no bɛta no wakyerɛ wo na chiwade waye wade ebi a wutiri mu no wonim sade na wode aye wo no ebi e ha wana so no ni tiri mu no eti wafre no ebetima aye wukunu ebetima aye wo yere ebetima aye wodwuma ani ebetima aye fipamni ebetima aye wo bibia wo yonkom wafre no menua ekwan ya wode mefa so abc di mani anye ho asema waka kire me efdh mani anye ho na so yiram nipa ne so wono de waye anu aye kyese wanyi ntumumpo na nkampese chawpa bi wo ho a wode ama wo sa nipa so miensa nyina da ebie ni ho a eye mre na so nyina no tworo ne se yemfa nche empenso ahodo aduoso ensom na enye se time bia no ye de che nipa ne se de be ya nipa ne benya asomdwe na emomo no wode eche na wuyi afri wo mo no na wankasa wonya asomdwe na nso maba mani apamfo ne abadwafo nyina ye krado ayetena se a ena so metina mo ede ama Marcos ba bia wo bia no ye kosoa esre nyampa ede ema wo Facebook adehye a mo kan ye ho e wo ho nyame nhira mo pa enche na ye be bobɔ so pa mo amaka ye ho eno nti wo ho no mo a na do nsa wama nsa so waja udi ade ato kama ne hu sa wo kan ye ho e wo Facebook afa YouTube mo amohwe nyinada wugina so nko ade abɔ mo de agya message eto na mse ni kyere bi na ye be bobɔ mo so donko bɔ pɛ hyɛ nso sa ye nuanom onua TV for ebeja yen e de atom e wo TV no eso Rabi 1 TV abie mo awie o se Chrome TV ene Papa B TV awie yi sabre ye dem Facebook live e Akoma 87.9 YouTube e Akoma 879 FM eno tie Serwaa da YouTube for no wa wonya subscribe ne ya bomodin subscribe sa de be no so a wo benya notification na wo ne ahye program no asem Adepa Information Center ewo Kotwi Big Love Radio ebiemo ewo Spain OPD Radio esoso ebiemo ewo UK Ghana Radio nanu ya wamo soso edi atum ewo London sabrei wamo nyina esoso edi program na chi kama Akoma Nsem fan club nyame enhira mo monkoso anhye monhye ni akwaba ni ahye enkoso ha entretre ebusuafo no de modo papa ba bia wo a wutie ye se wo hwe ye no wamade aka ye ho ewo Facebook no so ja message na ye momodin emobɔ so emfa emamo ye nya ye nua ba bi ewo hanom am ye ne no eba be hye nkomodie no ase na ansa na no ye nkɔ Facebook no so ne ye nkɔ hwe mo amoka ye ho ewo Facebook no wonya mfa wodin ento ho abomodin eja to na fe wodin no ene ba bi a wo hwe ye difre ni nyina ye ntime mbobɔ so kama emfa ema Golden Boy Razak kusi hwe ye efri nrebehi oba pa akɔsua se wabo achewa wa matom shop ewo ho Saso ana hani opon ese good afternoon Nana Henry Ochre Alizo ese wo hwe ye papa wase Akoma Nsem monkoso na monhye Serwaa Chris Lab ese omaya ha Pedro wa Madina Cruz wono so aka ye ho wo Facebook no eso na sanso na twodwa Babri Center eso ebiemom Margarito GH esi Moro Market ye demo live na wo so he na wo hwe ye Eddie Free Joyce ba wo de udin ba na so ba bia de free ba ne de wa mfa nka ho wo de din ni ba wadawro ma ba bia wo de free no na de aka ho Asari George ya sempeso wa enjoy show no wa Greek ebura show Mr. Asari Constructions ya da mo asibebre se wiei na moaje brena mo hwe Facebook bomoden na ja wudin eto ye beko YouTube nso na mo amoka ye ho ewo YouTube no so ya de mudin ene ba bia mo hwe ye no ya de atodwa na ye nkwae na ye ne ye nua ba ye nhye komodie no ase obapa akwa ba Mpacho ye na mento nka akwa ba Mpacho ye na aha ya fra osen Mpacho fra mi Miriam den Jaba Miriam Ufri hin na ba e Mpacho mi fri Kofodua osiem Kofodua flowers
Osiem. Ah, some munyina monka flowers no. Now the flowers no dey na tiegu. Flowers na tiegu. And I say the assembly to say monka flowers no hubiem. Okay, what if you say? Pacho mo 20. 20 years. E dey na do free kofodua osiem aba Akoma mo nsem dwumade so. Pacho, ye di me free oba ha ya me ba ne papa asem. Many boy be our boy ben your friend is saying your friend from Justice. Frimpong Justice, okay. Nti share common nyina say Frimpong Justice. Wo share no na wo wedding fie saying na wo ye dem because 20 years wa wo de wo share ne bre ben na wo ye dem fire shase na yente nkomo na se ye. Me pacho na me go school na mo JHS2. I am akwan be ko form 3. Nti Akoma numu no na mihu Justice na mene na ekwa asori but no ko SS nti no time ma asori nti omu wie SS na afi na oba asori ena mam ne fa adamfo but omu mu wie ne next year ye nso ye baja na be wie JHS form 3 nti na menya ade wo mass ena me bisa ne sansem na ekwa asori nti ena me bisa no so o ya ade wo mansam sa ade ne me pesa nka obetwem kakranka se be ya me so metimi atwe no ojitum say yo inti no ayo ambo volleyball wo baby aye kwa aso en park akrebo yo ambo volleyball ho inti mini nyina akọ ho anwumre ye pomba fia na makọ ne ho anwumre na wakọ chechem kakra na ye maths na English inti no me kọ ne ho no ma me English assignments bi na me kọ ye but me kọ me de buy no say ne ma ni nyina na wrong inti na asa mama butu bi inti metete ho ana me kọ ho be 8 mu tina mama boto intimitete ho na say na de farm intitama me ni tenche saade asa na me ka so nkoja me no so time we de obi hu so ne me na ma so ne amanfo be kan fa intisa na ne me nda na ade chia na mako ena misio mate na me dai intisa da na me da ho na ade be chi no ena oni mi hia to oni mi hia na no pa na mi kofie na mbisa ni se sisi na ye ne den because wa mpe me so ma mpe no ena sisi a we yes nti enden ana ena aka hwem so ono de oni ge obi kasa mum de e wo Facebook but onim ne da apart from that girl no oni ge obi anti se me so mi ni obi ana no ho de ena e betimi atena ana me so okay ba me so de me ni obi eni ho na see you nti ya ho nti efi ho ko ne ana me ko ne ho bo wa me pon school ba me ko ne ho ni ade nti anu mu ana obeka chem se ne mami pe adwuma bi ama no wa grant se ne nsa kan obekọ akra akọ ese adwuma no ana misi o mate nti no edidi mu ana adwuma ne be fae ana ka chem se adwuma na afọ nti obekọ but ni nyina mu no time so en se o se menses ba na emba ana me ka cho no suo ye ntwen kakra na msi o nti amba no de call akra no ti okoye nyina me fra ne ka chwen o se ye ntwen ato se month ni wuye still amba ana o se ne me nko cheke ti me ko cheke na enyi se na me ko bo na amane me fra ne bo na amane no ojitu mu ana obisa mse se ende na msa mini mo no ye be ma ana o ka chwe me se on de sankanye se bia mebusuafo be ha me eni bia me da chi e be se ya anko be ka se yen da bi first time no ka se ye nyinyi nsen no me de na minim se minyi but me shada ne ya adwen cause me huni se bia se manya antum sa abre na bia eche bibi ko ba be ka se o kan na manti se me shada jitu ana msan se e bende na o si minyi so efiedro na mso efiedro de etimi kum nten de min timi nyi so ene enko hospital na o si o wate ana se si aye bende hospital no yesi kasem ana o si yesi na me si minin bonti nsem ko bi sa me friends na o se na mimi sa na me kan hwe no ti man ko bi so bi a me sheda na me twe me friend no ana mbo me timi ka chen so me say 1000 cedis na aba form cry for 500 because na minim say na nya de ime no nyina ebenya say ska no into aka che me say ono wa kono say the first payment ni 300 cedis into no say nka metimi enya me friends ni bia na nka me mboro 100 200 cedis wo mo ho na ni payment ne ba o de asoso ne e de akoye na say the next payment be ye 2 months time na wo de amanam de akoma madam for kro na msi o mate ti eche me sheda friend na maka chense manantem na fofo no so mu nyina so mu niska ena no so kra say month ni wuye nti say enden ana ena so okay sisi anu wo no de enya ne din so obema me awo bata bia na mabusuafo akọ ha me ena me da achi so bia me da achi akọ se nka enya ne dia ka obeka se yen wo ena me so mabusuafo de enya den omote abe yo moya ombe kasa bebre but enya aba ma school ni so de memia meni se meko ntini se onu obetimi abo ame nkwa dia ene na yen wo
no si o wa te ne se te sa de ne ye bewo na me si o nti enyina ya gitu mu nti anum no ya ho na ye de be ko youth can be e wo ye ho no baby fre ho aje kulum ti mu ho Sunday bi no fre me ka che me se me abote nyinse na me so ya ka ma na esi nti na de na me abote ana e no ka che me se oye na adwen se ono de ejuma na oye no esika ne be hwe me na obetua ni school no so ne popi beto nti ode ni popi sika na betua da school no ode ndi na hwe me ba sisi ane ni popi a friend say na ejuma na asai nti na chese ode ono ani sika na ejuma na ni sika na betua ne ho so nti na emi nyinyi sen ana nsi enya aka ma na esi ana me so nyin sen nya ade a meji nti no onye na adwen say o behwe ba ana aka hwe me say hope na ni bufu na aka hwe me say me nyi di a eno ni mu wo ba bia e ma me mfra ni biom kwan ya mefa so amehwe me ho ne akola no me hwe me ho ti me de na me gi se bia ehunehuna bi no hurehura me but ye di free youth camp no ba afi nyina still me friend na no ano ka afi me friend na ebufo de ebufo hyam na ade ti me hu say serious no na me fare say bia me kwa akobo mama amane mi suro nti me ka hwe ye others bi so mu ndi manim na me kobo mama amane ti o mu bisa me be ma ne nyem na me kan ni nyina ti me kan ni nyina echi no ade chi me kwafom na boy ne frɛ me o frɛ me wa sha say didi matem kwasi asembe na midi na ade na me bon di nsam ne nanyi woni me wen hefo na me say na wa frɛ me awon sha me mpo didi matem still na no koso didi matem say wa te sa me ti osem abon di nsam ne nanyim na ho na chia me sa woni woni me wen na me san say woni me wa ba bia nka we de nya me number na wo frɛ me into ana me kasa didi matem na o kate no inti eche me bebo mama me nyina tie no me mama ne me wo fam omoso mama ne me sister say ne mama to ande o station ye nim time e be kwa kotu no ofenti enke enko hu no station ho ne bi san say da e ba beto na omo pese omo ba ne ho na ne mama ne di kan ate sese ne kwa nti ekodu ho no me sister nya kan asem na mama me muan no no ahya ase kekan no miensem bia onde ohun say na me ne ba nye but wonim say me ne wo ho anase na me ne ba ne nam but onim say me ne wo ho na say bibi science no ntimi nka say ne ba na say me na me sister say nyesa ya ade na ye baby san say ye ba ne ho ofie nti enye eno ne de bai mama na mama sister nkasa na okasa station e de bebre sana Mr. me ye ko ofie nti eno echi na me ne me mama na me sister na me wo fa ye ko ne mama ne ho ofie ye ko ne ho ofie anopa bi enom de asem ko tu nanim mama ne nsam obeka nyina na ya na ye enom yensem osem de nyinsem be hye na bible so de nyinsem ko show bi a na nom ye na bone na nsem be branch se nom yensem na okeka nchese opese ochesem de nyinsem be hye ne banya ne ba ne dia nti na ho no waka hye se enye ono nkwa no wo ne ba nti obeba ne ba ne papa na ma ne ni ebesi no obema ya so ate ye twen ya nte hye nti ya na nte so abe 3 times na mo se bebi odun ya no ma agin so mo nye nti na em forget wo ene ye ni ma o ma nti mo ho minya 4 months na me call 3 months na me call hospital call check ti me call check ye twe no mo ho ana frɛ me na obi sa me say makotwa scan na me ka chance da bi na o send me 30 cedis sa me fa nkotwa scan na me kotwa nti me kotwa ye no o san enu echi o san frɛ me na o send me 70 cedis sa me fa ndidi nti enu echi no wan send me ska be biom nti o san frɛ me asem bi se na ye ka asem bi obi sa me say me wo a ene mo be no de ba be yi me epie nti me mbobo no list ofri akra ba no de aba preko nti me mbobo ma na me ko ka pan na o ka che me say na pan de me ma mi ni pan na pan so onto ana na me so ma me wo pan kra na na sede so so to pan mo no ade be yi akwala ni pie ana obi sa me say nti ono ogusu kasa na ka che say na obi sa me say ma mi ni pan so ma mi ni pan ana ana bi on so o sister so mu ni bia na me ka sa ni buofu o se ade ntina makasa na medini ma mi atem odidi matam of phone so na edani akasakasa menen na call ne o ka te call ne fro wan frɛ me a me frɛ na won tene ho fa one me ntokwa sa nti na me time me frɛ no ana me de wo ye nti me wo ya na me tete se we ya no aka ukun aba nti no me wo ya na me frɛ ne se mawo ana aka chem sa no kra wa ba 2 weeks ni na wate se mawo ana me se a ene mawo minya den na me se minya ba ma eno si o wate wanka ho hwe nti no edidi mu a wanfia ya no achi na me san friend say nti still na wo maji akwala na aka che me say adenti na ma ade ayera na makobo dero na obi anka hwementi ho na mentena se ntwen say de na mabo no obi ba so no wakofa ana say
ana me ankasa mo me san fo so me ho ana ti wa kan sa apem ankasa ana me ka chen se yo mate na me ka te ko nti na me mfre no nti e wo mo ana no abe frɛ me eno ka Saturday bi na me sister awo Mr. Penny ba ko anwo ti na ma me e ko hwe nti e ba nsa ma me jai ho nti na ma ye didie mu ayedin ye bibie mu ayedin nti Saturday nwumre bi ya kwa asori ya buy na my friend for no ka chen se Sarpong nti still na ne wo kan na ana ka chen me so no kra ne de se my de ma friend na o pa friend but ohun kwan ya won fa so dia friend ma friend en de pa na mo ka so okay ne na de asma na senior me kan na peso ka chen me so pa me chewa mi ntwa bibia so na nko me hwa akwala na ohun so he den ya akwala ne ne ba ana mse me ani ntina ma friend so no so nu ni hu dia ene na o me hwa akwala na so okay nti a month ahe na be so yen ana mse metimi aka sky be hia a ne but oja ye ho no wa oyi nani ma me ma me na bra me ho me ntimi fa ma me echi e ma ne hwa akwala na okokwa mu nti no ongo fa na busuafo me hu me ma me na ne ho no mo nka na afi wa start ya hwa akwala no e no bi sam se won ntimi hwa akwala no kokwa mu ana na mse daabi ni oya no me ma me na bra me ho ma me bra pa nze me sanfri ma me echi na me ko ebibisa na o chine bi no ye mbo me din panti me nye nti on de onko fa na busuafo mra enye de omo ka ma mbeti ase na osi o wate nti mo ho na me fra na me san se wa akoko omo se de o se okoka ni mom ni ne popi se omo ma because asashe na o se enye onu a ti omo ni na chi ma ma gi se ni gwa se se o ye nde na o se ha oni mo nze se oni mo bi o de ne na me so okay fine enye na aso na ye ko ni mpanifo wom nti na nko ka nche mpanifo ni be na ma me ba ku nso aso ni ma waka chere me se ma me ni di nkomo sanka omo me die ni test na nka sai eye ne di a on hwa akwa na se na ohun me ni akwa na on de won pe me sansu ko school me bre intinu ena waka chere se sa de a on ko hu sa ma me no on pempenifo ni bi nka ma me no mo ne me ma me ka sa be obenya kwa be hwa akwala no ena osi o wate ti me twan ya ba 3 days one friend na my friends akosi se na osi o wa ya hye wa ko yi scammer okoto ne forms osi obeto ani school university akoto forms ya ho ne mane me be okofra edua ntina ma Washington me ma ne break akra na msi o 2 weeks 3 weeks maintain kana me friend no no ka kire me say still na onye yiye ntime ma ne break akra na mse wa che na den ko na osi on de ma ne na msi o manfi na ma ntine nka nti Wednesday bi ana me call ni nchen wo school ana me ko bi sa ni sa o phone na me Friday ma to blacklist nti me nton kan nti wasa me ba me baby sa nti se a wo se den ena o se me de a high school ntimi nkofi opon obefa me ho ena msi nzo ba che se ye ho nye omobo ana na o se obefa me ho ofi ena msi yo mate na me koi anwumre na opon wa anfa me ho ena me ko me friend se me ba na ho ofi o se ma me ba opam cha me fe na me sa aden se ma me fe o se ma me ba ene sa de o hia ma okwan so na msi yo mate enti e hye no san fra me ka cha me se anwumre obeba krom ti oba obefre me na we hia no ma ka senti ma me fi na msi yo but man fi na me ko ofi anwumre no because na ka chen say me ne popi ko ba bi ntina maba nti me baji muaye na ka chen me say one maame na owo ya so no one ne kasa ne ebe kasa nti nyame adoma Saturday obeba so maame ne so ba me nkoji muaye o maame no na msuo mate na ka chen me say me ba na nka mbeto ne maame no ne me akasa kasa anko one nka mfa no because ka chen say maame ma na maba na me say maame ne me akasa kasa say maye ne den me nya ne hwe ena o nibufu ye no ne me kasa no twi farms no kwa na me so me koi ti Saturday no o amaso maame nso amaso ba maame de bibisa ne asi watu kwan nti Saturday na me ko fie ena me ko ka che ni se wa ama maame nso ama nti mbeji emuaye ena o ka che me koye mankoto no me koto ne sister ketwa ena gie obi e wo fie ho na o me girls 3 ti ne nua no se me ba pena o friend na maame she adua na o friend maame twice maame je so bat wankasa na me cha na mi san se me hwa ne bra o se ne bra fa kwan so na mi san sa ache na o se yan na mi si o matme ba ne bra ho ba ta oba on kan hwa ne se ma ba oni ho nti no won fra me se me se kwan so amekọ pe na girl ba ko ka ne ho no ka che o ti na ka che me se me ma ne mfro o fra kwa ma ne won kasa adenti na won fro and o che ana me ka se nti me ma se me mfi nti still na no gusu kan se na me san me chi na ko bi san se maame mpa cho ni mi ana o si da bi oni me nti amehwe justice o si da na ade na person ni nya kasa afa no ogina ohu ni onka ana boy ne enua no e ka che ne sa ade nti na won kan no kra na ade nti na ugia ho na won kan no kra ni sie ahopa na boy ni na ka che me say ye ne girl la before that na mate so girl ba me na me nim girl na me nya ni eyin so sina ni na ka che me say ye ne girl no
inti na oyesa na mzan say o boy ne justice na osin an na msi o mate enya wunti na me buy inti me na me nya kasa na me si kwan so na me ko inti me ne girl ne kasa ne ma me buy na ne ma me baby sam say me buy ne ho na msi o ma me pacho ma justice ho no ni ho me den create say na sister person ne me na me bisa na ho asem na osin an okay na me si kwan so na me ko inti me kwa apna mte say ne ma me kasa an my lucky pass say me kasa ma ba ne ho ka me kasa me ban ho an ko beti anka meti na bra na me justice ne nam no nim hu bia na my lucky pass am say mama no ka me hu John be di me nti na afi na mu say o kasa didi matem an akwale am de na ba gina fi ho de na chese akwala na justice ba na chese ne ba nti ni menjan hwe nti e di aka no na me tutu su na me koi nti no ne following week Saturday na me kwa so last week Saturday na me kwa so na me friend ne maame e wo ye da ba ko anim na me ka che da ne say sisi ano eba ne sa no o kan sa hwe me de ne ko o chradio pipeti school bi wa ho na me de ne ko school mo ko ka hwe manager me kwa no ni na nere no na me de amane ne born na o so okay ono boy ne ba school ho no oteye ba obi sa no boy ne sa nyinse ne ba me mambo me bo me ma bebredi nti no nso anje nti no obebi sa ne mu ye na msi o mate ti e hwe me kwa sam ko juma na madan ka chen so obi sa boy no ba de ka chen so obe ka chen se yen ko edie ne test ana me se me nya enti na we ni ama me ni akwala na on hwe yen no ana madam so wane ne kasa e ba ono o hwa boy na ne nya na adwen se obe hwa akwala enti ene me wo mpenifo bia me mfra no mpenifo nanim ana me si o mate na me de ka che madam ne se boy ne frɛ me a o ma me ya we se ne ba ne ni akwala no ba sam de ne ko ba bi se sam na ba he ya o mu bisa na o deny ana me madam ni di nkomo na me ko enti me Saturday no ana me ko frɛ ne ma mo ye da ne na me ka che da ne se ni sei ana boy ne ye o frɛ me mo mi hu sakola ne ba all right ba say ekodu empenifo no na say ekodu peni bi ani ma no deny nti ya bia minim se ono na ofo no mo keka ma bontin say e ba ne nya ne de ani nti na ono so ye sa dia mint mi nhwe nti mpane cho kwa one ne ba ne nkokasa na o meye ne ho so ye ana ma me no ka say nsem ameka ko ba no onim ho hwe sa ne ba ne ka chia me say wa bebo mo amane na omo so yo mo mba eni so obehwe ye ni school sem na dade nyina o ne ba ne nka ho hwe enche nti nyesa mi kan ya ono onim ana be ka chia ne so okay ene ma say no no de why de wa ka chia me so nka je ndi a eni onko bisa ne ba no nti ho na asa ya kasakasa kakra na eda ne me yetwa so no ede na ma me ne ko nti me ofie be 7 mu na boy ne frame o frame tse no ma me kasakasa wechi ti boy ne frame aso be ka chia se ede na me ye ne sana na mde na ko ne manager ho na me ka se ho na mde na ko mbe yi ne di ana do mu yi ne di kra de ho nko ani school ana san kwasi asem na me di no ai masan be frame ma me wo ye ede anim san semfo na me di na se chese an so no didi matem o wi na ka cham se me ba papa era me nkwa hwe mba papa sa da ne ka ho two times awa ka sa san cham se mba papa me nkwa hwe mba papa ana msi okay sa unim sa akola ne ye odia na ka cham se me nkwa hwe mba papa na me kwa hwe na emomu no sadachi bi o wa na we nya ba anwo de a ene ehunu beebi ansusanso ne den efri ana me ka sa akere no ana ono amama nka san wie kra ono ka sa ne ka se no ka te ko no inti ma friend bi ono so am friend Sunday no mo ho ana from me phone so say o peso ehia me me di nkomo before that na ne papa nso so ohia me na me say ne papa ohia me nko a ana say ohia oni mebusuani bi ana o say me nko a ana say nso ka chem say before say me kwa ne papa ho no o ka sa asem ya hye me say sani be ya bibia be ya simple e wa akwala ne so no o pese akwa die ne test na die ne test na be kwa akwa na enye ono nko ani sika search ti o ka sa ape na ko ne ka te mehu ne ye na ko ne ka te wan frame so ma mfa ni bium inti no me ko ye da no ho ka che da ne say ni say na Sunday no o frame me ka che but on frame biu na my sem de ne be ba ha no say ana ma ye da ne say o ati na emom no o be frame na kasaba oni number na mse mo number ana mde number no ma ye da no inti mani ma na ye da no frame ka che say ohia no anwumre na inti no ombra na o si o wate inti andre anwumre na me frame da ne bisa ne say akosisi ana na da ka che say o frame no wamba o frame sa na anwumre ni be sin de wamba ye ana ka che say mpese nya me ado me na meba ana o si o frame wamba inti on de ontimi nka ho hwe na msi o mate ana msi o mate na ampa ye ne no me de ba ye no inti mpacho genti a me ba ye no eti unanti se nyina ne se Sarpong justice wode na nyinsen awo afede o se akora na nye ne ba me pacho an okay wode ye hye nkomo na sese na wo JHS ana Sarpong so wo SHS no awie no na wie SS mpacho wode na wie SHS mpacho okay ti JHS na wo kono wai
mpacho na me ko no osiem praise be okay nti mass na wo kwa kosua wo Frempong ho na mbanya yonkofo anase na wonim ne dada pacho me kwa so no ho me kotun ba na sake of ni school nti na on time ma sorry nti owie na nsa na Saturday bia o time ba sorry na ma menene ya friends ana volleyball no so me ya na me call ya na pese me shame nti ya na me call ana so na wo mu de da ba school nti na on time ba nti anum na ma menene ya friends ana mass no omo chuno we no yen omo anom de anim o se na one ni nyina kwa sorry ba ko me pacho sorry ba ya me pacho SDA me pacho yonkondo bia ko ye okay ti woni Frempong nyina kwa SDA me pacho okay eti enum no na chese mode be ya yonko me boa pacho eti wo na de to da ni mu se utire ni mass no emfa enti wo mo wa na se wono na hu se utire ni mass ne nkoyie eti opeso oboa wo pacho me na me ka che ni se sena ye teachers ne keka no mass ne de ya na emu ye de na me nso me nipa bi a me nimu mass me nya ade ti so so ya de de ne nka me nyobi a obeya me classes me kan se kam nyobi obeya me classes a anka me e no ka so ono de oni mass ntinu se me de na ode mbe but on jimiska e na me si yo mate nti anumu no e na de start ya na me ko no wo fie nti e start kra anche kra first time me ko ni wo fie eno kra o ma me English assignment na me ko ye mass no kwa na de English ka ho no na de bi ka ho ma me fa buy one get one free me ka che ni some so the mass na ko ye me pa cho eno no de English ka ho ai me ko ye no me de mass na ko mu but na English ni nso no na me nshada enya me yard but me nya de sa nti ya madam ayen question bi article but na me hu na me dia no ko tu mu no so ene sa dia enya English na na sa na ma English assignment and so they can ho I see so who JHS 3 me bo data na o 2 na 3 na ya ma na mo JHS 2 ya ma kwan be ko form 3 be ko 3 me pa chon o classmates na anu am wo school ho seniors na edi wanim ni nyina no wa nya wo bia na obetimi aboa o mass no dan Frempong justice me pacho ya class onom no na ebi mu oho mo yade but ade ba ko ne say wanya wadan for babia wo yade mass bi a wo betumi akwa na nchen say Frempong justice ya wono awiss ni baby no ne kwa asore e na wono kwa na ho ni say wanya o mass classes me pacho na me mate for no omo ho de but na me na margin share me say ono ewo nanim sem na we SS na bi ono na obetimi acheme na apart from wono na unuamu a edi wanim no na ebi nso so nwie SS wo wanim ana pacho omo di manim nyina obie ni ho a metimi aka say wo ko school ba ko pe Mr. Rita ba no kra odru SHS form 2 ana ono so nyeme sisi akra wa ware yemfa no nto nchen etise ya no de wo kaka wani a no Frempong justice ena wani kwato nanim se obetimi aye o mass classes ena mo amkwa na article be pie mo ena osade English esa ka ho wo se eda edi nkan a wono oda ne de ne siye me pacho sada na first day na me ko ne ho no first day na me one me dai the very first day then amogitum so obekọ ne fie no a akosua classes no akosua mass na no no dai me pacho me di kan ko ho ba me ko ha na daytime nti no me fa sa me ko ho to aso be 3 times nti na eto se 3 na me de ko da ho no aha eti wo ko first day no musua de pacho second day musua de pacho de eto so me ensa wo ko na wo trim se wo ko sua de anasa wo ko da oh pacho na o me trim se ko sua na satan kana ma me ti krom ti na me free aha enrashe me kura me say Feze wo kwa no kosua de wie na aba ofie meboa sa wo kwa wa ampana ni achi bi ankyere wo wa kosua ma se wie wa ba ofie second day wa kosua wa tekre wa ba ofie third day e de na ba ya sa da ne nko ade wa kosua wa de a wo kwa ya akodae pacho English assignment no de mam na me kwa ban se na o che ma meti ase na me de kwa che na minim se eye correct ade na maye no na me de na mu ani je na me de ko but me kodo na me de ma no hwe mu nya no se na maye nyina aye wrong nti aba asa na ase ma abutu bi nti na ase me te hware ho bia nti sa me fa mu dai Atifa haya Akoma 87.9 FM. Akoma Nsem hwane nim asoma Maria mekan hwane nim aginyame enenim awadi atiefo me sure say mosoma hu ba bia enkomo ne ekona me say maintain your ma bia say me ba besua de wakọ wose wati
ade na si kwan say wo no besa fam biem na wasade ama wo say oh ene ya ade ande ankoyie enti ebi ene no fafa abcd masama wa assignment kro na biem sa kwa ne koye na ade echi afabra ya wure ho no mutimi fa mu dai na ho no sa kire mu biem me pa cho odi assignment no ma me na me de koye no o hwe mu wie no sini nyina ye wrong wo de koye na bobe say in fact me ko ho be 7 something to 8 and I koye previously o first visit ni second time no o ko time be me pa cho ba ko de na ya pon school nti eno na store bi wo kwan ho tai kwotena da store no mu wie store nti na tai kwotena ho hia ade nti no me pon school na me ba na me fa ho na me be man da article no question no upo school no hwana ya na ufada da anase na nim se wote store ho nti na afa ho pacho de bia ho na me nam lorry kwan okay nti no me dru ho no autism ho hia ade na me fa ho ana me de the article question ni chere no ti o hwe ma no so me de mi nkofie mbra ana me si o mate nti me kofie mko dware na me ye de me bai kofie na akodware ye bo pada ensire o sister ge ensire kura azma kan se de nim kura se de nim wani agi asanka wo free kofodu asie mu wo free fie be time be se wo free mu ba ma teta ma be dru ha de free fie 5 aha nti o se wani abrenti yamfa sa ni bre na wo di free fie no yamfa nkasa wo ko fie no asefa article no ekobra na akọ fie na akọ dware ye wo ko ho ba ni nyina so na ma me nim se wo ko free mpon ho akosua de mpa cho da bi no bia nim etu wie no ana wa wo siesie nti ba sa wo kwa wo kra na wo nkra pacho efe na mi team no na me me bra na te ba ono no okọ fuma no pa yise nwume no ba nti ebo ho a mefifi ansa no aba ofrifi ansa no aba etimati ase wakodu wo de article assignment na wo no de ma wo de akere no wo sese de wo ye no no enye saa ede na na esimu kwan se wo be san de wa fam biem na time ko waka se oh ebi a time ko anasa wo kura nsoso no sanya adwen bi na na wo utrim se wo ko na na koye bibia atekre media ba wo hwem no se ankoye me famfa se ene ma me fam ko no kire me san famra e ho ne kirem me pa cho o hwe mu wie ye no a ka kire me se ni nyina e wrong no o ka kire me se ba obesa ma me foforo mensa nko kire foforo mra e na o kire baby ana e wrong no ni nyina o kire me ana o ka kire nti esa me ye din no so ema me nye like that ema me nye dinsa ema me ra ho na addition de sa no kra no sa na no te ba oduru SHS no na omi anani kakra na ne wodi ewie nti se misua nko ade a mehu nti ona na se o chichi mi ra bi sa no na me de te o na de to na to ye den mpacho na me nye bibia mumdi na wonya bibia wom wani kum ye na dwen bia ma wotirimu se wakọ be ma fie be ma wonse wo pe wo so nya wadwene se bia pese one nya bibiye wakọ ne fie se wukosua de ade na akosua no wante ase wa chechire omu awie wani kum adwen bia ma wotirim se ko fie ne koda na ne dem na dai me pa cho eya na me ma me wo krom that time nti me ba school wo fie wa ha me kom ma me ho kodidi na ma ba fie abeda nti me ese me fini ho a me kom ma me ho krom ma kodidi na ma be senko ana no so na ne ma me tom ade o station nti ono so ka so be kwa ma me ho station nti ene na me ntwen o kwa na enya ya na nti akọ ana me si o mate nti no me o honom no sa no ana o ka che me se o ba na opie ye nti opie no ana o ba na obisan se me nkwa ma me ho bi o ma na me nkwa ma ho bi na me so me de minimum po nti me ka asa wan kasabium ana na me de te ho no sila me mu ene mayo me se den ti na wani kum ya wan sori anko ma me ho na ne ho na ye wadwen se obeda me pa cha ta ma me ya ma adwen se mi ko fie no na me fansa na abobe 11 mu ana me ya ma adwen se mi ko fie nti me ka cha ni se wo nko jame ana o ka cha mi so by this time there say oye na nkwan no ho a na obi hu yan ade achi a amanfo be keka nsem ma afa ya hu nti na ne sa ade a me nda na ade achi a na me ko ukodru ya ma bibi num ye ensuo doko wa ma bibi anom pacho dai wa nkodi hwe wo ho
pacho da menene ye free we ne de me ka da na ne da ye no sa da na wo na ase se okoduri ye na assignment amu aboto kra wura ho a etu wa hu fie kwan a wo ye wa adwen se obeda ne dem ho no bibisa se sa da no ma bibi nom ye pacho da okwa wa ma hunsu anom pacho da wa ma doko bia anom eti na wo se wo ye wa adwen se nka akoma me ho akodidi a wote wa time ko ebo duba kwa fe na kom na teko Mariam bema na apandada mpacho da wo no wani gye ne ho dada because me hwe nkomo yi a wodie ya na mekeka ne masie ni a asa bema no na ado ho kwahyehyɛ no mpacho da bi kona me ko ho ne de me na ni mi chim se bia me ne ko bia na se na me pɛ no me na ni mi chim okay ti yamfa no sa sesi a ne mfomso na nya ba ade asaw mokɔ nante abɔnten so a ye behu se bia woni ni wo bibi ye nti wo se da ebra wo ye na adwen se oba wo ho no wo twetwen wo ho ana so ba ya na nso je mu ma no me pacho time a oye se oni mbe bibi no me esan ka me man me ho kwan dia oye ne san na nso ye ne san because said ya wo kan dia ye tra dodo oye ne san esi san se ade asan wo konso adware kama wabo pada me ye sure say amoase ne ade de ye kama na ade hye because me amete de mnim say wa wo kona wo watrimpo a wo de kona so ye mfanto wakwa akoduru sanye sa na nete a be ma ne se ade asan ebi aduba akono wo mpese obi abehu se monam kwa ho wo koduru ye no wo say afede opese o take advantage de wo kan de na je so take advantage ana mo je mo tu mu say mo pese mo da mpacho da mo anya ntu me mom de na bibi ani mi chinsa but on minim se na bibi oni chim de enti wa fe wa hu de woni tirim wa hya ase bi a wo preprew wo ye ne san ana ma hu sa fe de justice person wonu hia na me pacho time o ye so den ho be ka me no odi kan so mi mu ana mi yi ni nsa nti so mo me ni so mo me mi nsa na obi sa mi sa de na mi se enye hwe nti so mo me mi nsa sa nti no ojae ena ye kakra no science start nti afa meto like me die na mu wondem ana mu say obutu me so ana mka nti me yansa na mejeje me ho ba na ene mo na hu so obutu so mpa chon o kwana shatare be skirt na say trousers na hye wo na me she straight dress ena wa shanda we kama ana agbo antipe mpa da wa mo antipe sam kan antipe uni ma de kro se bia man shepan sa wo no ye guy wa mo antipe ne ko ye okay nti wo da wo do straight dress ni nyina na da na say wo woro ho fa ni t-shirt ni bi say bi man ro mata de bia okay nti wo so butu so na ye den me esa me je me ho but na ordinin sesi ha ne ha nti me ye eyi a enye we wo ye enye we ne de like me je me ho a ordinin sesi ha ne ha nti me je me mo nche no nche nti wo je ho enye yi na che so no usi ana dwono no da mpendo do say me pacho baako pe pacho justice ba mebisa no justice ba mebisa no baako pe no no usi ana sada no baako pe okay eto no usi ana no baako pe na ade kyenye no ade asam no ka kire wo pacho ade kyenye no ana o ka chem sa ade achu nti no me nko fie ana me bisa ni say nsisi ana ye ne den ana o ka chem so sesi ana de ono no oni girl bia do oni girl bi kasa o Facebook there but oni mu no inti no so mi ni obi eni ho de eni obetimi ni ma date na me ka cha no so okay because sisi ana say me kosa akra na e bi ode me kwa koja be bia kasa me yefo ana say bibi sa eni inti mi so intimi nkosa inti mi so mi ni boy bia nti onu so ni girl bia de a eni eni ebetimi atena na sabre na wafa be mada mpacho ai no wafa bi da pachon na oni na jai na sa no no so ho ansa na oni na jai dada pachon de dada okay nti to aso inti all ka see you wate inti na che say na kwati say ya start dating no inti no anopa no na mo da so aso sua ma ase ne fa ho ana ma ase de mu jai dating be mu jai ma ase ne sua pacho ye na ye de hia pacho ye jai na che say wo wote wo Miriam enya ma ase na de koye se no wani abre pa se mas na wusua wo school ho no se no wani abre se mas ne hia wo pese wo wie JHS a wo twa
na se timi boa na se justice na betimi aboa wa enka bra date ni kura bem sana ka ye perfect opportunity am betimi dey ato so e na fe dey mass ni free mu mpacho dey nti amass ni free mu no ebra me kan sa hwa na ade kyen no me ko fie nti na anwumre na me bai anwumre no na me koma me ho na me bai ti me bai no ana like I said me ba me mfa ye kan sen book no emba ti anwumre na me bisa ni se a marks nso no ye be ni den ana no so se se na ye de ye wo ho nti na de enye din enye din ti na exams BC ni so ye nya nchino ye nti se e bedru a na me ka twa ni se yo mate nti o kan sa nti ma ye twentwen so mo jai mass no e di science na nyinsan ne ba me pa cho me ko ne ho no me months so ye no me nya me blood me period amba okay me friend no time no say me period e ba no time ni due no ama na me friend no ana me ka chen say me de me wushishi me no so ye ntwen kakra sa fe na date na so na month ye ntwen kakra na me so mate nti no sa ta me ka chen me say ne ma me pe adwuma bi ama no wa akra nti ni say fa de a obekọ ana me so mate nti no yeguso amba na ode kwa akra no nti okwa akra no na okwa akra na migusu frɛ no migusu frɛ no me frɛ ni bi ɔse yɛntwɛn na month ni wuye te month ni wuye still na amba na ɔse saa dia menkɔ test na menkɔ test what test we nyinsan aba ho nyina wo de afa mu wo test we nyinsan ba ye na abo na mane na ɔse sɛ be ya wo daakye enseyi nti no mo makora na enye den odi kan ka sɛ ye enyi okay ana me hyɛda ne ne ya adwene ana ɔka sɛ mi so efie na me sɛ efie de etimi kum enti menye enkɔ hospital ana ɔse amount ana me say amount e won nyina so de afem okay nti ye den na fe de justice Sarpong asa da ne ho ani sɛ akora ya ehyewachi enye ne ba ma mpacho ne de mintimi nche time a waka say me aboti akora na ka say me aboti aka chen say me aboti de a ene minim onim wo ba bia na kwa me fa so amehwe mo ne akora ne me nhwe no nti enu achi na best spread dey ye wo krom na otete ya na ofre no o se ne bra o mu frɛ no mu bisa no o se ai enya oneme na enyim na enya me o se enyi se na enya ne dia o bisa na ka se enyi se na enya ne dia nti na o se wonje nti edru abonti obi o me bisa ni bi o se enya ne dia o se enya ne dia nti mba fra na phone na bisa nse fine okay ka se enyi se na enya ne dia be amako ana onim sam ne wo ho ana se bi ohun se me ko be ma bi ho a ansa na o ka se enyi se na enya ne dia no almost any pa ko na mi hu se ampa ne amfro se ni pa ko so wakachem so no de woni mo bia na oni edin bia obeba na se ne na wakachem se nyin se ne nya odia no wo ka ne sen ana nti no ono eba ne sa na wa mani buofu na wakeka na adwen kyereme ti wanya possible answer bia amfa ama me nti ono ne ogina so ne sa akwala na nya ne ba okay just says atisan adai woni ne wo for me pesa bete nka atisan yeah, the balance. Ayo, kafra bomadiana, yantwen komo sa woni Miriam Jaba. Woni Miriam Jaba. Woni mekwa. Woni Miriam. Woni mekwa ba so. Okay, and some bebrebe na ne say nam say Miriam say woni na nyinsan awo na so akora no wo se enya oba ensem be na wo ho nti a woni oba da anyinsan na afa de wo se akora nya oba Sam no ba ma dia kire mu bi akora na ya wo dia na sa nya wo dia Akoma FM 87.9 Kumasi and the one in can phone so. I didn't know to make our phone so. Well, I didn't know to make our phone so. I hear na capa so cano. Also, no, to try to Miriam no na won nim no anasa me am no ka say na onim nipa kro. Oh,
Okay, no, so. Yo, and ya high Akoma 87.9 FM. Akoma Nsem Esunye. Miriam say one another and say. Oh, Akoma FM. Okay. Okay. What's your name? Aha, eti afa kwa masam no so. Me say akwada no wodia, ananya wodia. Okay, the most of it is in the community. No, I know as we're thinking now. I feel I can. Just said they wouldn't go by the sun yet. Bosom me no say na ni anwie yo. Bomode na yante de wo kana se na ne de hanko money pa. Woni na wo ho na de ne baaye. In Americans, it's in the war. Many of the men do not catch them so. The man says in the end, but I can't find because when you can't catch them, so women says for them the more on and off for the bus and bus. And so catch another man take issue beer and the more I couldn't buy anything. If you go for your call, a car. If you could be a car, I was some few weeks or one or friend say. Everything in my corner, I don't know. I was sure I was in another system. I got it. Uncle, I go to that or I tell us a dozen day, you know, the church. Because I check it. I check it. I don't know you should be in house in the morning. Check it. I know what it. In the moment, you are not in a sick crowd. If you ever been uncle, say, a bear, a school. If you're a bear, the baby free. Now, honey. Almost a baby. You're going to be the young baby. You know, I guess he's only the woman and sort. And the woman of the friend and began to say, you are only how many months? Uncle Car also in 2 months. At that moment, I was in the same quarter for November 28, which was Sunday. We go do as I think almost what I can maybe bring that same and a friend so when to one and say how now I did that first remember her. I found a woman. You did to punch and buy. That means I don't know 2 months and 1 or 2 months. And I'm getting some one going when you come with some money because of the book. Scan is 70 cities. You can't go do a job and you can't buy no. The 30 cities and if you 40 cities. When is the house? My son is coming back at me. I feel I don't know 80 70 cities were her. I don't know if be a swatch. You can't my son and you do her. You're not gonna talk and to contact one. We are young uncle. And I'm going to can be a something from the back. So Nsem I couldn't say about you had a Nsem. And I didn't attend them forgetting because of some issue and other. You can one month of information or cabin is can also have a set to say it. You didn't forget it. If you feel in the minute, I am the business one. The makers are coming in the banner. I don't know, dear Hen, sir, what did you what have Nana, sir? I don't say in 2 months. At that moment, no one's on the issue. Many years, not 2 months and buy. Many banks plan that moment, not 2 months for him to buy. That time, there is not 2 months and buy. The only business on the makers are coming on the back. Okay. Eti yanya calculation yen hwade time bay ana no ni hia ye na bra bay no de beto wani mu a wa wo ye calculation wu se da bi we dia se o ye ade ensem bia be hyew. Okay. I think on the 15th, but so a Monday, but on the 15th or 20, on the 15th of November, that day a Monday, not a week before a chance.
actually 15th November. Afebai. 15th November. Afebai asam ne kan. I think last 2 years, yes. 2021, 2021. And a brother so now baka cha say when you say what fefuro no. November early November mo be no friend that came so 2 months so visa. Nasa 15th November. December mo be be Christmas. When you 28th November it was Sunday. 2021 Sunday. When 28th November. And December one go be Accra. And then so ban kai date by December mo ko no no friend that so 2 months. Miriam no kre. Madam Pacho Oboa. Time be na wo so ni hia e na time be na ho so wanyin sen. Me Pacho hia na me ni hia ne de no kre ni mire fi date no. Na me wo me phone bi am ne kasa me ya recording but phone ne say ya say sisi am kasa nti ama date no me ya recording nti man fa nhye me twin bebre sisi de mire fi date no but wakasa me ka chen say me nyim 2 months Madam Oboa One can't chance a win 2 months. Pacho Davi. Okay. Justice Mama Samra will be more say only about the 15th November. Per wow date I would mama says 2021. Now December muaba say one yam. Now I also kaka with 3 months who's a yin san and ya would dear a day and I walk at and say we school and to one way yin san in Tungo. Anyway, I'm going to say, come on, I'm going to buy a share. At the moment, when you do something, from the class about for another, acquiring to Yaji, and I told him my minutes, rather than a year for buying many years. And I was going to be BC. In the course of the share, and I call him Colon's wagon. It's an idea, I mean, like I can see any of the friends who catch you down for the other to the country. And I will be in a soccer, they say, who better. If you hear me, my name may be as a little man can say anything. Everyone can so or no him. It's and on the catch and the can or so on. And I'm so maybe understand. And I final decision I take it in the country. It's you said yes, and about one who say, or Yakwada will go school in that you best say. But I know when you see and 1 year won't so go school. You say bet to me about. Thank you was about the question we doing and I'm really so now my trim say my name on a hobby. Bambo so and also I'm out trim. Anyway, they make my kind of say, Bambo, they make my kind of say, you share more. You share more. Only expectation to defend me. You share more. You need to maintain. If you look at car, that's the first thing I got to me. So I'm going to know and what I was in the about all the same, say, you need the business. If you know, for many years, there's a man born who by any say, number who by any say, let me show my name from you know, for example, I have it as mission and family up to 2 out. First, I mean, having na balcony home will be good. Eti throughout no dodo asana wa kaka utrima woni Miriam ehia na ni nyina wan fa ngum. Empacho ni bi kai achemu kai. Ebedoso eti na won kai no say ba ko ye mienu ye miensa me gidi san ka ba kai. Edoso ni ti won kai. Eni bi on se mbawo. Sasa ze ni have sex. Asa ni so kai. Ni so bia wo kai. Enti je ni so men kai a nya bad se men kai. Enti ba go bi so ni so a. Bi san so bi ma kai a. Yareba ono no so na mama kaka bo bia ne ade na sesia no wankasa wo hwa akora no free say Miriam wo ye no wani aba akoda no so ya manya bonus wani bonus wo no edie e na wo hwa wa akora no hudi atibu say akora we de wonya media bajo ni bia me bi gina gwa ga nya media so nje woni bibia obetimi de agina so akasa akora ne nya wo de a na wa so wa so gitum se ba no ne nada a wa mo ho ba ma fa ngum ne de ye record so ha no ya me enheda anyi ntum sa because na kwa ne da ye kora no wan kasa anything ba ko for man se dan ye chinyi no e ke bi de ti wo ati achinyi ne ba mu time bai
Actually, the more draw cousin in 2 months, we can do it one that's in 2 months. So in 2 months, I don't know about 1 year or my winter, a banner 1 year, we decide a question of you. Every moment we want to make it workers. When we don't know to keep you workers. Says ya dear, no, sir, wouldn't say, wouldn't to me for no fafa, and Casakwadani, your dear. I'm say. Eto wa baby akofa nyinsen wa nkwa ho a enka won fa mrewo wakọ ho enti wode nyinsen aba eye de woni na hia na ne de wo betumi de nyinsen na bre wo sa kwan no so se wonim se woni ne hia ye no wan fa ngum se de wo ka no na sa akoda no so wutiri mu pefe akoda no nya wo de a adenti na wonya de ne ma ho nsan I want to say let my call when you say you do even if I call someone you so down for someone and cat is a natural cat in there. It's not going to be anymore. The woman of friend. No, no, Casa, concern from Bamasan forget it. Because you said that he because we are making us a car and I call it in one and the yard. If you said that and when can I think of some who is going to need to from the same person without being a bra. Say asam na baka wadi abakuma 87.9 FM eswo no ebra so say ye kasem no da ba ne ye benya wona ye no watena se akasem no but we do my weekend every mo a edwada kwapim fiada da ba na benya ho we do my weekday in America so no so wo ya nam se obi bankwa ana wodi ato hodo bi bada achen enkwara mienu se Miriam eda nchen a akwara ba mu anu so ho na wase e ka no asem eti sreda ko na bra na asam ne nka emfiri honum da ba na ehwe anim ndazo na akoma no ntajo nfa akoma e wo kuma sia sokwa ye wo ba bia mo ne e wo na da ba na ehwe anim so beba ndazo atai kuma se branch bi ni isin e ba bia ye wo na maka kire no nti da ba na ehwe anim so beba That's one the man I'm going to make country Nipan now Nipan man da. Any person was some year can. So them said Nipan was some year. Nipan was some year can. You just the balance of the man who's going to be your anything can pen and can be banana. It's ya ni afro. Ya beto te bia na se ne ya ni afro. Ye ma wo ebre na wo de asere kwan. Ya be sa afro. Let's say that the man is my son from my country. Okay. Yeah that's it. Yeah that's it. The producer no e to ankomo no so. Miriam asem ye bia ba fia pen yatiefo a etie nyina ba ya dansefo se ebi ba ha se ya ne nyanya mu ne bibia na te se wa wano so okosua de wo bi da mu saa ene kwa wi akire kofa anyinsen wo kama ye ne wa ha nyina ye convinced se wone be ma ne nanyim na so kwa wi akire na nyono a ye wase ono be kai se wo kan se wo ba no wo won 8 months okay e ba so ete ho ni kirem obi a ba bia nyinsin a wo boso menkron eda na wo nkwa wo time a wo ka che justice sa wo nyem no nkwa de kosi 8 months me pa cho 8 months ne de minti minche de ti a me wo 8 months na but me nyem ye no a me call me sha se continental no me drew 8 months ni mu no na omoma me we do 8 months ni mu no na me ko aso me ko mpaibo ti 8 months ni mu a Wednesday bi na mo na ade ne ba me na me nim say science na me ma de kwenti na me nka nche ma me mo e ma nsuo ni gugu me nyina ba se na me nim ti ma nka enti ba serve mu na afa na mu ye den anam sister said that baby ade ne ko na be ayen ko hospital ti e ko hospital boy honum ti e kwa na mo ko check e na mo se ya wo but me time ni nso ye me time ni sonsun almost mewra me 9 months but data nurse and the mama say me won date ni nson ye and say na nye 8 months but na enye 8 months pacho me sa na nurse for na ka baby omo ko check ya na dwono almost say me do me 9 months ni mu ye but ya wo na aka me okay
Yate, hi Akoma 87.9 FM. Hey, pressure producer. Hey, Samu Akoma mo sem dwumade eso eniemidi ade ama Serwaa Sarpong metram ade ama mama Akos Diamond insecticide spray and coil e wo dwaso. Eti oda sani bia msro ya bomode a sa opese obo woni wabusua ho ban e free madede ayade ho nko ade a ne Diamond insecticide spray and coil mekamfo de a chonam say kama papa e kuma ntontom tafra ne mo anketenkete na emafie ho ede ne hom ya bomade se wo so a wo ton coil no ba 2 Diamond de ni bia tonam se eno kwa de mo amoye ne nkronkron no box no ehye makomako edumie no ehomfa so do so papa eja enka papa enso wo de mo supre dem ho so so a he kata ne tipa yesem bia enim head office no ewo Accra Tudu Eco Bank dan no echi okanshi ena fe makola so ye behu enkrabata foforo ewo ho 0592 185548 0592 185548 Baheba Center ewo dwaso Baheba he na wo beba me atwe nkomopa nam se enompe ene nkasemu yade ne de ahye ya wo mutimi to ase no ye frɛ no Baheba Center na ahye ne so ase na ye bi wo ho edimoda sani bia se bambo a wo hia se ye honhom bambo no de wani ebekire nam se ene wiase ne kɔ na wie ye nipa tu na ni tade esi nipa so eti wo de ne se ye duabo eduto anase no me bomane kɔ na ye bi ho wada ni dua moda sani ede ne ho afewa spiritual marriage baby nsema na waka na Facebook ade sana be mane na beda na ne ho sane ne sei atamoba enye no ma bomode akona na ye bi wonam se ede sa na che se hohomu awade etwe awade papa bi ede kwa kire na ye bi ewa aguna saman wo kwasa no a ene ye anu aka se obesi ewo aguna saman anase na ye bi junction so wo kono ayira wo de frɛ 0243134535 0243134535 Health Alert Clinic. Let's go here baby bidwaya resa wamanfo nyina agye atomo say typhoid bad cholesterol go no syphilis afa prostate nsensem de ote ho a wate heat pa woni nipaduam say wo namuromo anase say wo widie mo no wo de wani be kirem Health Alert Clinic de wanya ulcer ache wo so yam kurasem na mekai fa konam say eho no afrase nko a na wo mogye abasobode say ulcer last stop 0242518893 0242518893 Bell Park just perfect. Wamo ewo paper tissues, toilet rolls, kitchen towels, and a fay packet tissues. Ahodo. Wamo kitchen towel no eboa me yetimi sie sika papa. E don't timi Serwaa sa wo pe kitchen towel a wo be usua. E betimi amu sie sika dia. Ene na Bell Park dia no e na mekamfo e dia kire wo. Wo de ba ko si kitchen ho a echepa ansa e na sam 0551144400 0551144400 Newark Scientific Clinic and Diagnostic Services. Dr. Nimo Esebra. Yade bebre wo mutu asem. We ya ba no anya fibroid na se ovarian cyst. Wo do ane bechem na doctor any scientist na bo enumka halitosis. Wo mo de bibidro to asem. De wo pa wo ma ne mema nyina da. Mo fa mo ni nchemo e wo Newark Scientific Clinic and Diagnostic Services. 0244 087687 0244087687 Eve Labor Pad ama bata nyina aye guy eguma hodo mienu Eve Plus and afe Eve Normal wo baby a wotamu aso obekwa washum bomade na wonsa enka bi nam se eye kama papa 100% organic eda moton ne bonso eda fom 0550 000990 0550 000990 Akoma 87.9 FM Akoma mu sem dwumadie so a ene eguso esinkonwa so ye da ye ho abatiawa Mido na den na wote ho a waye stay for sa no ono kwano no jama wa bre Akos flowers Osiem asem munyina monka flowers no na de flowers no de na tiegu flowers na tiegu hada se de asem ni tie se monka flowers no biemu okay what did you say Pachomo 20 years ade na do free kofodua osiem aba Akoma mu nsem dwumade so Mpacho ye di me free oba ha ya mene me ba ne papa asem many boy be our boy ben your friend is saying your friend from Frimpong Justice okay nti share common nyina say Frimpong Justice wo share no na wo wedding fie saying na wo ye dem because 20 years wa wo de wo share na bre ben na wo ye dem fire shase na yente common ase ye me pa cho na me ko school na mo JHS2 ayama kwan be ko form 3 nti Akoma numu na mihu justice na mene na kwa asori but no kwa SS nti no time ma asori nti omu wie SS na afi na oba asori
ɛna mam ne father for but omu wie ne next year yen so ye baja ne be wie JHS form 3 nti na menya ade wo mass ɛna mebisa ne sansem ne kwa asori nti ɛna mebisa no so o ya de wo mass na sa de ne me pesa nka obehwem kakranka se be ya me so metimi atwe no na ogitum se yo nti no ayo ambo volleyball wo baby aye kwa asori park akrebo ya ambo volleyball ho nti mini nyina akọ ho anwumre ye pomba fia na makọ ne ho anwumre na wakọ chechem kakra na ye maths and English intinu me ko ne hono ma me English assignments bi na me ko ye but me ko me de buy no no se ne ma ni nyina e wrong intina asa mama abutu bi intimetete ho na me ko ho be 8 mu tina mama abutu intimetete ho na ase na de farm intita ma me ni tenche saade asa na me ka so nko jam no so time we de obi hu so ne me na ma so ne amafo be kan fa ntisa na ne me nda na ade chia na mako ena misio matina me dai inti saada na me da ho na ade bechi no ena oni mi hia to oni mi hia na no pa na mi kofi na mbisa ni se sisi ani e ne den because wa mpeme me so ma mpe no ena sisi a we yes inti e den ana ena aka hwe so ono de oni ge obi kasa mum de e wo Facebook but oni me da apart from that girl no oni ge obi anti se me so mi ni obi ana no ho de e betimi atena ana so okay ba me so de mi ni obi eni ho no see you inti ya ho inti efi ho ko ne ana me ko ne ho bo wa me pon school ba me ko ne ho ne ade inti anu mu ana obeka chem se ne mami pe adwuma bi ama no akra nti se ne nsa kan obekọ akra akọ ese adwuma no ana me si o mate inti no edidi mu ana adwuma ne be fae ana ka chem se adwuma na afọ nti obekọ but ni nyina mu no time so en se wase menses ba na emba ana me ka cho na osuo ye ntwen kakra na msuo inti amba na de call akra no to okoye nyina me frene ka hwen o se ye ntwen ato se month ni wuye still amba ana o se ne me nko cheke ti me ko cheke na yenyi se na me ko bo na amane me frene bo na amane no ogitu mu ana obisa me se ende na me sa mini mo no ye be ma ana ka hwe me se on de sankanye se bia me busuafo be ha me eni bia me da chi e be se ya anko be ka se yen da bi first time no ka se ye nyinyi nsen no me de na me se mi ni but me shara ne ya adwen because me se bia asem anya ntum sa be na bia ye che bibi ko be ka se o kan na manti ti me shara jitu ana me se be de na o si mi nso efiedro na me so efiedro de etimi kum nten de mi ntimi nyuso en de enko hospital na o si o wate ana se sia ye be de hospital no eye sikasem ana say eyesen na me see meaning bonti nsem ko bi sa my friends no say na mimi sa na me kan hwe no ti man ko bi so obi a me share down na me che me friend no ana mbo mutim ka hwe nso mo say 1000 cedis na aba from cry for 500 because na me nim say na enya de eme no nyina ebenya say ska no into aka hwe me
ne ba no enti se enye ne ba ne dia na chicha o se ya ne ba ne mu dia dia ene efie di kwa na owo ye ena ne ba ne ebe bo mama na nem si sana papa yika ena fi han na mi si yo le be ye anti ye wo ampa obi ama enu busu kuru ni mpo mi si enu busu kuru ni mpo ena kwala iwo ye akwala iwo ya de ewo wa akwala iwo nyira anti nina mi dira ho bibia ni nua be ma ni nua ba ko ni ya dira ho bibia afeya be ma efin krai ba o ti o fiafe oba nu wo fonso ena oni ni kasa ya na ti ni sai o ti o fa kwala nu be tire nu no be hu akwala ni nim se ni dia na ena akwala ni be bo me amane ni de me nkasa na me si hu enti o hu ase mi dia akwala ni se meti ekoko ni akwala nu a ye ko na ye sia be ma na hu se me ban o hu se bra nu na e ban no di ntuma kasa akwala ni so saa na meka jese onya de oyen no ne se onu mistake onya ne waje ena o si eti mame misa ubiem se ebra justice Sarpong ene na busua ka se wo ba Miriam nyinsan ya wode aba na enye omodia no wo mama wonyina so bi se wei nti ena omosuso se Miriam nyinsan no enye justice dia Wamu ka yibia na bia mitini se mi bari ezi obi wo ho enti asana obefa we ni enti sa yin born ena bi se mi ba sa se dia asama ho ka ano kure be ne wo ena mi ayi afa ni se mi ba ni se sa bo ni dia oni na ja da se busu ni so enai asana obefa we enti saa ni se ni de ni ko pe ni enye ni saa boy ni de wo mu oni ni fi bi se yu asenpia ni saa fi to mi mama na wo mi Miriam boy dada no na wonim no na bra na wo ko Sarpong so de makosua mas ni ade no so na wo ya we ni pa cha ani na wo ya we se wo ba no akwhye obi de mo ko ye mas anadwo no waka kire wo ajo de dio eno de wanka kire wo mi ba no wanka kire mse amani akwala ni bo mi se wo mu ko sua ade enti na aka na yi kakra eni na bi kakra ni sa bo ni de ono wo so kakra kire ono mi ba no enti mi ba no bo no amana na otu eni bra na mi chira kakra ena onu na ena okoyen ena ni boy nu su wa so le ba akom enti okoye na okoye aja mi de awe nya dia me ni mu wi enso asem we ko baen asana mi ti we nu enti adesua mu nu ena ko fa ani sen e bae okay so de na wo ka se oba no boy dada na woni mu ono de na che se ebra woni ni jaye no na woni so woni na jaye ana no so na woni kanya ni se ni de na ka mi ni bo se ni no si ni o bi sa wo ho okay yabada sepa mama na womi na sa wonsusu nya abre na kakra woni mo wodi aboye e wo sa ensem no emo mama na womi aya Miriam ayene no etwe nkomo ene mama wono so ne dia woni mo eno no na Miriam wankasa nkrobo mu no o se wo ka se ebra nyinse ne kwa ni mo ekwa ya kasakasa no justice say nyinse ne bai wabobo emema bidin eno krese wo bo bidin ana wodi nkan de koma obi me pacho mambo obi wa mo obi edi na wono so so amo be ma bidin ankyira wo se
mate se wo de nyinsa na akoma asemasi na me bisa no se woni edin bi a obo na woni mo bia na che sa atesa na no so keka bie na tama na ne wo ho no so na ne mema foforo gina ho ma ne hu se sade wo de maase ko wura ne dem na bia de maase ko be ma foforo nchen me pacho da bi tama ma SD ho fo no hu se menyim na me boni din kra o se enye onu ano aya na amanfo bi kika se na sense na Miriam no just na mpa ade abaja se enye onu ane de na amanfo kika intimpacho na me ni obi ani ho na oni obi anyina ho bi SD for asemi akopia o mani masafo mo bi no mo som na akopia o mani me pacho nyinse ne bai ne ho nsensem no omo ate ma de no mo so kan ye asori mpanifo ne de nyinsa ne ba asami ja asori no nti me wo ya nsa na me san start enti no omo enhyedan kan ho bibia ye nti maame ba ko na na nka opesa justice no media ne test na ka ye ne dia na wa hwe ene sa justice so de yes ano okay yate from time wonyim ye oba ne se wa boso me say mpacho wenya 1 year onya 1 year 7 July we 7 July en onya 1 year. Okay, until from that time now till now no justice imre wuska bia. Onyim nyina wa mra okapre kura apart from your son name no o ma miska bia biom. Okay, ya te peja mu kakra na abadwafo emre me hwese benya justice ma men so na ne no atwa enkomo no eso ene de medamem Pastor Julius Naba ena for evangelist Samuel Mensa me ma akwa ba. Why careful? Me my careful ne manfa ebi amafia. Ane manfa ebi amafia. Ya semo. Semo ha o. Nsem ha. Na we aka me nanu de bi no wo kai. Nanu de bi abaye ya obaye ya na ne nyanya mu tisese ye ya. Ekwa we cho ma ye nyina yensa wo ofo mo no nti. Ama me yesra stage kipa. De onni mala ngola na aba no. Ya semo. Baby omde na bende. Baby wa guna. Pastor me sha sem so yin. Ama me da se e che fo nyina. Me mama papa Reverend Stephen Yaomenu ne nabusuan so congratulations. Me mendan na yem papa eko ahomegiem ye retirement service edem eja na kwan. Ona no ye Ashanti West Region Assemblies of God na ye so for penny. Na osaya abundant life aging so for penny. Papa yama ayuko nyamishira opa oma oni ahomegie amen ewe Yesu dimo amen ama I think that akolai wakasa kama na sare na no asi ati de daache obetumi aye adwuma ibi na on say ya na ore narrative na o ma eni na ama de kusia ye se on se nkura no mi na o fra brand e on se bibi ode ne nsem na nyina obisa na se na de no anwe ho se enye nsem betimi aba ne ade o se ande nyina ya anwe ho ama hwe bebi ya ba bedu se sia no se be sex no aba be ye ade se ebi ye for pleasure ebi nso ye for pressure bi aba no so o de release tension bi apen be bi akọ enti omo nto omo bo ase nwene se akire bibi ho ko si se o be ye wi ade besi no se me ne oba ko dai se bi wonyensen a eden na meye sa anoma ni na emi ho na yama aye de bi ameke yama aye te se ya nkyere enti nkola no no on se nkosi se obanyensen be wi be ba be asema afedi obedie yesesa wonyensen a obeko se maternity mwanwa sa mi wonya afedi na wadwe be ba so menye sure se ba ta bi sheda chena ba tana se kwaku oba ene mema gudi wu ko dibia obanyensen obabu wo nyensen a de ofemunie obabu obeda fa ko ni nyina ye ka da wo so obabu wo so obeyare ni nyina ye ka da wo so enti wiye no ankwankofo be no nipa ko wo mpo wi a enkola no ntade to ene sa pampers ni ade kwaku nye kaketo enti wo nso ye hwe no menye sure se bata bi bete ne bata se aka sansem ya kire no menye ni enti akola no ndi ofere se ye ka sex adwama no akobo bie na enu chi no ena bu se sa na ade enye easy sa nso first time ko focus aware enye omse aware nyi sika ne de ware o ka sa wo transia pesika wi ansa wa ware a ene na onware de ama me ka no kwa chetie ni bi o wetie se aware eye sika ko so mo te ware ase a se bi omuni ne omedie antoko bebrebe aware mu enne ama eya ho kire ti se o ka kire ni pa se eye sika ntongo ware a se bi onfa abo na nko ware ana onya den
because the moment I'm obenya ware you na wunya ni na ne ko mo ware aware ko pa yenya ware ko ampo ye da ye ko ware e kura ye dwam ni asa ware agela so ta say enti ade no onya ware ya the next year sex in so nya bad the next year pregnancy ama you carry the problem from pregnancy level no obabi wa ma onyima odafa ko se du fuche ko si obewo obabi wa onyin se na atche na wode ano ye se dafa ko enti se opew se ompew se odafa ko na sa time month fa ko dan ba to enwa ka oko review na enwa ka enti so utunu se onye sika enti oko review no ba to abo no de beko or the sika na beko enti this is where we are yen sha se ma ye manu nguru de ewo anamu ye ma ye manu nti e kabo ewo anamu odi nipa ba asase so me say ama me say upa be full lines the from rant here 16 years boys in 18 years boys you must say are they really aware of the costa yin send award ba nebusa omo so ometima ka kire wa they don't know enti nipa no ne pleasure no nya ba because onim say oh bibia kekenti no akwakoye na oyi wie mumu na fa because boy utimi say enkoye chese oni ma ache de yanse ko me ko kire mas ana twom etito mu ana failure open defensive mechanism or yes na me tu free na me hwe gu ne wanwan ama me sere akolai gay wa manani ana ho ana se na onim pa se onene koda ande mo metra me yes na me nim se bibi wona dwuma na me de na bibi ani ma adwum sister na wo bi ni wado no da yo bi say ya ben den ya twumpa na ya ware unim se o awrade nyankopo awiase ya onka bi nhemu obi onka bi nhemu na wo de okosua mas na wo ya oka se wo tini nyina no na ma wo de awerho na apatre na woni ba ho so na wa famada na wo fa mu da wi na se wono da ya uwe yanka wo se ko kuna de na odi ayemi de na ka wura ho kura ate ka wura ho ma wo ka wo buru ni yakwa se na odi ayemi nya mbetua wo ka kwa de no wa me sa unim se na odi o so yo wo le so titi free enamu wo ya na se kwa kuna dia ba na nya ba se be ndai kwa go se ye kenya ya de die na ba jo o wa na se ya twom ana se ye jai oh eti onim ye na oye but ama media they meet to my and telephone say bibi we say do we say den especially nyin semne awo semne sanuama no we say den e say wo kom na wo nso nya because ama metra aka tell say jaidi no ukra me yo hi nyadi ye nyai sabre ya kase kro bi gusu di obi ba shadem say sia o hwegu e ti jaidi hu nya na media ni si wadwum say hu nya de a e na e ka bi da ho twen we are pampers over top pampers and the pampers almost like a 50 cities the shame you know 1.5 Friday and yo 100 okay yo 150 and this 1.5 for there now just say bra and a kada unya di dia kada so sister unya di dia kada so say munya da wi na nyin say bamua na oh boy omra so beba only permission na omra na yemwa no also ototo ayapia ba park so na what catch like was kono ko yugo abra wo se nya wo dia ayam de se wo bo na afi wo be wie no o se a me de minya dance bi a me gina so aka se enye me dia ahoro de tete ommo de mra na ye mo no na issue we enkoda de da na akora na nya 1 year 7th July na munyina mo nkam mo hwa ko munya ya wie enti afutu de ba mo se munyina ba kamuti apam ho na mahwe akola na ama akola nya ba bia sie but to young guys and girls now outside no mutie no be say mo mutie say sex enwane nko ba bia sabi oba ne be man hie mu wo be ware kura be dwane ja ho mari titru afi wode ba na wodwane de bia say me de mako ene na twa no ne ama mo me de example say enam ware ya mo da mo de ehu ya puma say na mpo be di mo to afa I'm not in the mood otada ho I'm not in the mood I'm tired my brother bedroom na ba ko afa living room so ta say no mo po ma wo dem anso musi suwo na nke ka kire mo a kaye ntokwa ebi ne ya ka kire mo nso ne ya mutuma si suyi ayina ne nko ba bia me se ne bra so a na nya mi wa dum ko obi nya be ma bia ono de bia o po enti ukura ne ka woni problem enti to wo ase na wonyi du ho wie
which is show nyoma nyina wie na baby say o sisi wie na unya be ma na net ya ama e de kwa wo dey left and right and you need to front and back and adwa no pawia bi and kwa na unya nto mo say yes sex no wo ni ye den agye de bi am ka sex a wo ye gina get gang kwa o say na wa ya be se kwa na wa ye and e fe no bi obi a wo ye na bi o kwa so pressure ntim kwa ngoro no o ye ne to say na a che ne say anaja o de afa ho enti mesre mo de nto mo ase na edu ha amade na ansere edu ha na aja mo de mbaye mo ama me da ase benso me da ase evangelist ama nsem sisi o nsem de bi sisi pa nsem sisi akola wo mfie sai 20 also 20 wo say Janda dari bere 20 ne ho na efe 20 eduonu etimbansa bra sa de bay kuranya afia wa afia 19 years kura bia 18 19 sanyi sen kura eboso 18 19 odi eduonu also odi eduonu afo ejumela o hesa de na no asi awo ya wo kire nsemu ya because we akura o sa 20 years I was so earlier because we say say we di bi pay o say ai che kura no ne nejai wa fa ni agro we simu ntem ama about time we adwuma yo parents we adwuma yo pa fi say sakola dru si je say wa jinsemo anu no control bi ani o utie ni maame no nsem na wo ka no a maame no ni control akola no so oni control na e de ne kofa bae ya frɛ ne papa na ne papa ne fun pum minim se mie no te bomu a ɛna we die e ba ya minim se akola ni maame ne papa da so te aware ase evangelist me ka dia besi wa sembe so se wo hwe akola yi narration nyina ite se me koye ɛna me kɔ ha ɛna me kɔ hu ni maame ɛna me kɔ ni school mu oba yi kura wono kwa ne ba yo no parental guidance so picture ni twa nyina no kakola hu na mane se obi esisi batai oba maame me kɔ fm yanko ye nyina yanko o sa abantan bebre bo aboso di obu match because ade na nipa na ye ne ba na ye ne ya bo so odi akire no aba we sim it looks as if nobody cares to no nko a na ekonoko nti na abrante na take advantage na beba mama send warning we man fi say what share do sunsuo arwa hu ube share do so apetesha wa no bi on say akola we no obu no kwase ya na shese de wi a o kasa no o frɛ no kura no wan kasa ya Akoma FM hafena o seta wada o jojo no ho se bra kura no anya bi adi no wada wi adeda no ai wanya obi ba de na gina condition say ne kasa ni mo no wo ye ni interview say se ono on kai ense ndia me so men kai bi obi awode okaye wa na dwen se wa fa no ho adi but the we ase de wudua bia obetwa kolare kasa no so ka kire ne se wo hwe na se wo ngia kai hu se wo ba wa wo no wi ase ye di se o te ya wo ware na se awo ni bia ma wo de yaw na kasa kire na oba de yaw kasa sa no a bema ebe di wachi se wo mpeno to mpeno no a adwuma mu na wo no na wo so ye obi adwuma na wada ubusa se da be no oba no wo so ye obi adwuma ji ana wada na ho edin ya obeba na mo de ye ka che woni se dwene minim se wo cha kola ipanyini ko cha ni panyini so no WSS ana we ni afi no be wi JHS so enti wo cha no no ye busa wo se empre num na asesa na wo ne dae no wo hwie ni nyina agum wo se kurukura ni wadi gum wo tu ni nyina agu na zi emra e kira wo sa se tugu musubonko azi emra no wenum nyina na ya ma nipa sora no kaseti asore no kaseti na aziefo na metadisi fo na anwafo aso ba ko pe bia wa no bunsam kwaku enu wa be shem no peso sai niam ane fra e maba ne mrante wo nyina ba nyame ma wom bema
se mi ni sa so no waja o mu do mu yesa yo mu ntimi nja so no o mu nyai na mba no ya na ani wu kakra nti no o bu se on so se o twen no ho aha ta feina wasa shase ko nti mesre bema nya wadwene se akodai se gise mi hunu ansa na afe baako on sende akolai kaprebada just why wadwene se nyewa enya wodia fi se ni nyina utugui so a etimi form ba na mani wure mfi se ansa na wo betu afiri mu no kitu abi so mani wure mfi ansa na wo betu afiri mu no eye den kitu abi beso eno ni akola na certificate na wanya no e dia kan de ba akwa eno mass na wo che no nto on se mass wontimi ankyere na anwienti wontimi calculate month ne do na papa kure wo hwe no kusua mass de nya no na no anya amaso akure mass pa nti no de ko be menje ama mass ne na amaso so akunu eno de che no to ye na nya do ye be sra mrante no a akọ obi trust wo say me ba mo a kyere me we me wu na wo duru say nti ka kyere me we ni so na menye say na wo fa de ne ni ense de ne weak points no ya na ehu okay ya na ehu cause onima de no sa wo duru akire wo ne wura hye mu so brother obetimi a kyere me ama makomanim but hwe de waye no nti next time why na be trust say obeba ho be penim de you may be there ube wo adwene no nim de no obe person nipa mra but obi e ma bi ofise obi ba anhwa obe say no sa okay ye be sre mrante no a mo yesa no munyai na so fo kan ye no ade no be kakra no woda ho kura abosumi na kura da nko ho emu bi abobon kokora nko mfa ho asa onu nua ba na da ho ma ye se na ho sa wo produce amienu na edidi kola no so sra mo munya ba bia nti na mo teacher no mo teacher nti teacher betimi le teacher for sukura trust no ka me mo wie na nka ya wo so be o aba teacher for so so bibia ho kola ni tuan bebre ba no so asem na se wan pa na anyini ni de nsem pese ka kire an se wan kasa wo ho wa bo ho so na yire wo ho do betumi bia ye anya sa do ni tu se we na ebe boa me ama ma achieve me purpose wan wo do be gina ba bia wo besa de how ni bi kura be wo bi be so na ni ba bebre nkwa so dem ko fa amane min na me ba me yesa so bia pon meeting yesu se amfi ade so amra no be so ye no ma ya home obu fra so dem be bi su vorticing gallon bottle you know box 9 e bi su me ensa adan ya ye de ko ma so fu hira so ene yesa de akofi fa de so an bra wasa ko yesa de bi aso o sa de akofi enti no what trust so for na so for the necessity form what trust so penyina aso penyin the necessity form what trust we ya enti amase say no trust no ayira but they can say one kasa build self confidence okay se metumi aye me fan da obi na e de so abetumi aye akola ye besre no onya abotre on don page ma binye say school no mejiri sa ayeka se se awoko ss no so watimi awuram na hwe watimi awuram watimi awuram ba wo na oni made obekọ na hwe na no ne kasa obekọ enti onyere ne ho onua hwegu a ena ohun hihye on hye ne ho den on de on page ma binye nka ho obetimi ahwe ne ba no na akondo no onda obeba ba ne di obeba nyedru ha no kwa di obeba nyedru ha no kwa di obeba evangelist Samuel Mensa na wotene nka no yekoba Herbal Center na yakwaje apomodin ene apotie de wonka se ne nompemu yade ehwa na wosa wode wani kyerem nam se ehwa de se ya spinal cord anaso abasa no ene hwa wachi bremo arthritis ama waposo ya udompenu emu abum anasa wote wa wote yi apa e wonka se mu a ahweye no eye ba Herbal Center chemfo bo ansebra na wontu ase akura ya bibiduro kroje na womode ye adwuma yade wo bebre ka ho de se stroke gono afei etwere ne fom yade yam stomach ulcer enamu sa yade ne yade bebre ni nyina no yade beko ba Herbal Center kumasi atonso agogo baabi agogo hospital ewo no a eho na wo so edi dwuma 0244083482 0244083482
frepe ba heba center banka se ba no pe empanifo no ankasa ena wono eje wo afa grow fine heba tonic e wo ho moja drum super mane mema nyina bubobi ama ni pedua na gina na so papa wo bibia wa yade na chede wo so na nsan pa de se de wasi yade wa hi hanye wankasa wontade apempa me nyina na wuro yade boni bi kure susu bo modern sa won sabeka grow fine herbal tonic enam se e border sani bia e ma ne de ne ho e de free yade ho e see infections anokra e ma nipa bia etumi ejane na so wa ba wa fichi kuro mu hawo ene ho ye a bo modern fa wani echire mom na e ma won sanka grow fine herbal tonic nam se beboa amu akwa fichire kama e be ma nyoma nyina sisi so e de ama wo nipa dua no banyini fan ya e dro no e ye grow fine herbal tonic 0244 596532 0244 596532 Rocket Clinic Limited ewo Kumase Abuabu Station Alaba wani opani siko house no ene die nhwem wo mondo no de di nkan ye ne pakum capsules me manager tum ene kwakrafo ni nyina de wo so ages ne pa ma ene kwakrafo no wo mo semisumi ni o afa ma no so me ma no eno no pakum no ne ma no so efa Genicure 442 candida no ene asekekari nyina eto ase e ma himfie no ache sa Van capsules superly eye VENE eno na eboa wo bibia ogunsuo ntentemo etu sa how na se edema no de ogunsu a wote yi a de ne aye prostrate no edro no eye Van capsules afa medfagen capsules bebo to arthritis no ase wa wadwuma ede ya maunsa enke bi ne mrane no eye akokora ene abrewa eko jogging 0244183230 0244183230 Currency Ventures ewo nu papa eye Zahara Mesha ene ni G capsules edro wei ene de ensuo ememene topa yem ye ka bo musa no a enemu sayade etuase waba ne mema ensa nyini egu ba ho anasa wo be ma ho watitia ama ye kuro pacha no ma sanka enro mienu bi afei infertility how ne gononom afei nemu sayade ahodo ni nyina won saka Zahara Mesha ni G capsules na ka bo mu a ebetuase ede ama wo ye be ma wadrom eye Zahara man capsules wo mema yo bedi mo aboa mempasogro no akoye ede ama hindi heba mesha betu malaria se na se why no phone bo modern sa wo sabeka hindi heba mesha wo de ne typhoid and diabetes so a edro ya na mekamfo ede kira wo hane som se ba bibia ye to nro wo man mu de karisik no pe won sa ebeka bi 0248569335 0248569335 ye call your second story no eso ma me ben akasemo no na yeni enkomo akwaba ya na wada makasa din na mente onka akwaba ya na udin me pacho ya frame Zina to Abubakar pacho ufri hine bae me pacho me frame ehwa na ufri bae asa wabra na wani na ha me pacho yura ho na me denam okay ede na ma wura ho me pacho me ba be ma bia ne hia ye twompa na me hia adwuma na me hu no temi hu no ye mpretwe mu ana nyense bae na me hu akwala no me hu akwala na ese yenkosirem na bi na mu ana ese ekasakasa bam na yedi nkosirem ntimi kodro maame enim no me mani enka ebesi barista ntena mu ana bansko sa bae na me hu ya me hu wie na ese akwala ba kuna me dikan hu ya no wo yare ye na ebe 7 to 8 years ni ba ma ntu nsa emba so be hwesa akola no ho te sai se kwan ya me faso na akola ne ya yaresa se kwan be na me faso na akola ne didi ne nyina gina me ameso se me ka se akola be 3 days na akola ne ntimi nko school de obedi kura ya asam ena akola ne yem na se de ebedie ye ne namwa me frana akola na ne so ye operation me frana ka cha ne se akola na ye se be no operation o osi yo me friend bia yo ebesi nne nta mre bia so ma akora no ko school okodu school mo no na wo ma break na akora ne to ho no ma wontimi sore na mbadam ne bisa ne sahara na bra ufu wontimi sore o se madam me nine no ye fancy baby and madam efe no no ka ne nine no ne ensan kwa ye chinam sa asem komo no what ne ti na ade ye si emfimfi wankasa wanya mfie sen me pa choma 38 me pa choma okay be ma ye kana sem ye friend sen me pa choma di Simon de Adawene Simon Adagwene ushia Simon Adawene ewa hwia me pa choma na wo ye dan na Simon ye dan adwuma eno no so script ewa hwia so mail okay ene ye hu ye ho nti ho na ye sen bae
mo ho ala nyinsa ne ba ye me pa twa ho na adwuma nam se adwuma sua ne ntina ho bodno mo no swa na me di no ye dai se de be ya be didi am be ko adwuma okay na me di no ho gi mu nti na mo na nsere ba na me di ye dai me wo ye na okom busiafo na busiafo me wofa na me wofa ka chan se omu wofa se na me bat omu nim sutumi yese okọ me papa na me ma me ho nti okọ na omu ka sa nche no se sa de nde me kwa no me sem kwa wo na omu de kire ye dai aba me wo ya me hu no na me am ka sa nde sa de am be kwa me ma me papa ho ntese sika na na se me de ko no na sika no swa nti me kodu kwa na me sa me ho ye dai e ba ye nti tam omu ye vote ID card na me di mu ho gi mu na me ye bie nti kana di omo free kuma se ba asirem na me hu ade ya na me so be den be ko bi na me di card di kire di ba kuma se ha nti me ba kuma se ha na se sala me hu se ya bia ye den e wo mu na me ko bo mu bisa fo ma na se be bia edu na me ntimi ye den entena se na me twom ho nti bu sia fo ka chem se me nya abotra na bia ye kakra na moa na me sa wo ba ko nti sala se ya no e mai ena me di ye de ye di sa ko sire ba ye na me ye de me twa ahodre bone e wo fom nti na me ja no nkwala no ma no na me ba ha se me di pa nti ba se be di pa na akwala no yare ye no frame me ka chem sa akwala no yare na me se sa dia eti me bo ye be ba ne yare no so ma hu se yare ni hia opa ba tin ko won me pesa me ti asie yi me pa cho wa hia Simon edi no fatwa so me Simon adawe ne me pa cho ema wase ope me pa cho ema wo se sabre na wo sua adwuma me pa cho na mua bia ni ho me pa cho eti wo de wo hu gi mu na wo dwen se Simon adawe ne obetimi asomu wo ne nante kakra no wo ye bibi ma wo hu se wo betimi asomu se de na wo dwen no asase de na me hu se wotimi emma me bibi kakra no ma bibi be sen etumre bia e bia tatia na se 40 bi wotimi de mame okay ene ne pe ne ba dia etumi mom bebe 90 na 100 bi okay na se de boa wa ne sa me pa cho emo na na ebo am se na me nim se mi yana kakra kopem se mi abe den okay e benya gina so aye den agina eti wa nya gina so anyina ana nyinsen ne ba ye mo bo na mane e wo kan den me bo na mane akora na yare no bo na mane e kan se nyinsen aba o nti akora be na yare bi sa fa na nyinsen aba me pa cho nyinsen ba na do wanka hwe aha wanka hwe na me de wo ye okay nti me de wo na o hwe wo gi to mo hwe wo kama me pa cho an okay na de wo ye na me de wo ye aha na ye den nti me wo ye ne hwe no de ne mba ayi bia ma biem na bibia ma biem ade na adwuma asai na adwuma asai nti hon na me ye den me free ono hon no e se me ba me ma me ho na kas aha na kas ka no swa nti ho na me sansa me ho se me ntimi fa sa kas ka ne ye den enko ye ho na me sansa machi nti me sa machi ne ko ye na mo ya di card mo fa ikuma sa hafo ba ye ho so mo ya di card na me nso me ye bie nti na mo sa adi card na ma me nya ka no e di ba kuma sa nti me ba kuma sa no na se ba bi ambadan kwa na ye dene na madam fo bi epe ba bi mama na me dae nti dan na wo pe mama no na ye do praprem na metimu a nsu otokora na nsu oguyeso nsu otokora na nsu ne guyeso enti emre bi me da ho no ma ho achetre na obebo mu o fia na metim so na kromfo ba ho pa nti me fi se ya kromfo enti wo firi sirem ba ne de no ma Simon na hu se wo koye wasan ba me pa cho an okay ama ono no je me nti o ye adwuma wo kolongo na akwala na su yare na me so me du ko me bra me ho awo ba bieni ta kurum nti ho na me friend ka chansa akwala na yare no se sare me fa na mbra na me de ne koye awo kolongo nti me koduru ho no ma na o se nde sare em fa no ko ayansa bia na e ko no mo ji akwala na ye den eto ho nti adi be 3 days na me sa ba fie me ba fie no na se de ba die kwa ya den mama ba bia etin so na dom do so me ntena ono obusiafo no ye den entem na me ba madam fofo na madam fo no pe ba bi e ma me dai nti dan na wo pe ma no na ho nyunu na ye da ho no ma na ho cha obebo mu be 2 times na me bie no obo me di na me bie no bie na sa barista me adan o se nya bibia na me bie no dai o da sori ade chia na o san ye den e koye e wo ma na o san yem sa be premiensa na o san ba nim sa se de o si ye di ase no wo bibia me pe sa life no asama ebe fe o na adwon ne se me mefri na chi nam se sa adwon ne nimitirim adenti na obedwen sa o dwen se me ma fa na chi amfa ebe ma foforo adenti na obedwen se wa fri na chi afa be ma foforo ene se ne setena na na etena na sa na me ye den
yɛteɛ na afe na ne nna aha na metwe mo ho okay nti metwe mo na ɛyɛ dɛn ɔka asa na mede ma mfiso no so na ɔde kɔ he na ɔsan baaye na msa ha mantam hanom na enye nti ana dwofa na gonam obusiafo nso so bebi to o meka sa wo ba me ho na ɛyɛ dɛn ɛto wo na nso nyam tetena no enti sɛ first no mempa ne saa na ɔkɔe nti ɔkɔya na ɔsan baaye sala na meyɛ dɛn mekasa na afre wɔnsi hɔ biem na ne nyense ketuwa no na ɛwo yɛ na sɛ ensan kosiri wansi hɔ biem na asare ne nyinsa ketuwa no ɛyɛ dɛ na asare ne ko nyinsa ketuwa ɔba yɛ 3 times na ɔba yɛ na nyine yɛ dɛn ɛhyia yɛ na saa mentiase mmaze na mamente nkomo na seyi woni ba ma wo de edi nkan me pa choane wo se na wo moa eni ade meboa na nkoyie e ma wo kra wo ka chense ne woni ne jai se woni ne jai me pa choane enum na wo se odwen se wakofa ba ma foforo no eti time ben e na mo san ka bom ne de ne siya oba na obeka de kire enum no osa ba se esetra mo nkoyie ne ntimi ye de se nyame mbre eni mre pa se de be ya ye san ba ye den etanse na premre pemprenso bi a ekoyie maye nti na ho na ne san ye den ehia ye ne hia once na nyense ne ye den esa ba ye ye fo mre me pa cho an okay na nyense na ba ye nti se de mba didie se de mba ye den ne nyina san yireme so nti na menyem ne nyina na mediketua no menyem ketua na mediketua panyinu hye machi na medikodi epa kakrakra ekopem se nyame be hye me nti nyame hye me firi hom na ne nyina mehunu ayibia medikai ka cha ne se ne soa na me ko ne soa ko ka cha ne se metam aso a me ba be wo nti be ko me bra me ho e wo ba bie ni akwa wo okay na ne soa ne se sa de a o chiro no number e chiro na sisa panyini ba ko so osiri number e de mame nti me ko ne se nyambo na se me wo wi a na ma afro mo no mo aye den etimi ahwe na mesuyo mate ne nyina so na me ni mitrim se me nkoho na me de ko ono no ho nte wo no kam na me soroye na me paka na me ko si doctor me sante me nante ya na me ko duru fie honom no me duru fie na ma me so akọ chima nti okọ chima na me so me gi dan da mu a nti me hu se hwe me kase na me ko bo sister ba ko no so nyim wo se wo ba bo ma ne se me so ma emre se mbe ndai na me dan me ho nti ho na bra bi ono bra bi ye free ho no bra ne so use tezi no wo frɛ bra na ankasa na wo be fa me ko manhia nti bi ko wo ya no wie ya no sister de bedie me wo memenda de chi ekose da wo po church ansa na wo bia pɛ aduane abra me na me diye se de be ya mbe pie e no na asɛm na we kwa ha na we ko bi nkura ansa nsi ho bi embehwe me na me da ho na ma nti eche na ma me su ba wo ye no sɔre na aduane a odi ya wanti me ande na ɔtam aduane na ma me na wie no sama me sika se menchi na me wi ambepa bibia ye dai adidi nti me da ho na ma na afre omo pon che ye na obi de aduane bre na ansa na omo afre obi na obi nso akɔpɛ sika ebre na data no nso na nam sirem nti omo frɛ na ka cha na osu yo de ba ka na se yo so ka de horo de ma nti ho de be si biem na omo kɔpɛ sika na omo be yi me nti omo yi me ba fie no se be ma ne be ye den so be ye den no na se me da ho na no soa no eno odi hu nkwana ba na omo me ye den edidi ye nti de da ho mo na se me nsan ko siram na se siram me nsan ko biem no me kasa ya omo kasa ya na papa panyimu bi edi na no betu mu nti me fi se ono a eye me papa dia me buru se me papa no dia me ntie no na no mu nsam na me suo na me gitu mu nti ho na papa na ani nsuo esu na me nsu mi su na me zama nkasa na me sɔre sesa me no ma na me de koye nti bi kodu fi ade ko sirim okay nti bi kodu sirim sabe na simo adawe ne e wo sirim de no wo sirim eto toa no wo sirim ho okay nti bi kotoa no wo sirim toa no so na ono oba afoforo e wo fi o sa na oba no korwa no so na ne ya ono tame ya so no so be wo na wo hia simo no wanka mo hu so oyire o mi hia no de no o ka kira me se ne yire ono na wo mienu na ba ko afiri ma aka ba ko ntese ono ne ntama aye den ate okay na me so yo na ma pranso na ne ye den etena ase nti me machi na okofa asa de wono ne wo sisi en me kodua na oba no so nyem no no tame ya so nti me ho no ma ade abechi ntoka ade abechi ntoka na mire bi me sɔre ya kwalanketwa ba ko so na ne tama so so wo ma ye ne si fom ma ye ade pa na asie me pa cho se de asini ne se akwala no wo yare ne yare ya wo yare na me hu ba bia yare na eden efi ne nan eda sol na akwala ne tuguso
ene yedi na moa yedi ko pie ebibifo durofo ho na omo ye ya na nan epaye nte se nan na ako ewo ma na eka no ewo ma na eko edisu sa be sisa mri nte se akwa na okodu school mu honum no na won swale mi so wontimi swale na madam bisa na sa adenti na wontimi so madam ne nan no o ka se madam ne nan no na ni nsuo no ono wo su na madam se krokro na no wajaye nti wo mo na madam ne frame wo kwa from am se wombla nti me yam shimi nim se bia isikasam ma anko eche ya ansara me ko ye me koduru na madam ne kasa nya asam bia na me fra kwa na nan ta me yede me frɛ wo na me su yu nti madam ne bisa ma nam so madam ena ko ni abianim enke ka me kwa Simon Adawene, good afternoon. Hello Simon. Hello. Mahai. Hello. Simon Yatunka, good afternoon. Afternoon. Na Simon so say here now. I don't want Me no kasa ewa Akoma 87.9 FM so Akoma mo nsem dwumadie eso wo ma Zinatu Abubakar ena de wasem aba ha sei emprepre ni na wo de friend Azina Abubakar ai wan kasa wo he so ya de yare wosrem okay eda etwa to a wani twa Zinatu Abubakar na wo ma no so ye da ban Eda Zinatu Abubakar esri mi hono ni since 2020 Adia na esia wo ba woni ne wo ma mienu nkwada ma emu mienu 2020 ugbu akunta na chese mfie miensa muani wo hwehwe na kira kwan na wo ma mienu so kura no ba bia omo bada ne de ombedi enyina no eho asem ahia wo de na aba no no say ofa jata asiri room e dia basie me jata na say be fia dan no so say ano obi tuma ya leader awu wuda masa ya leader wo fia e wo say sa na nyina abaso ari nti ni kasa Zinatu tam na Zinatu asiri wo kokuma se na me ni ba no penyi ni yare ina yesa na Zinatu asiri mi kokuma se ina kola no on want to you know the person can say because directly akola ba ko want to nanti na so want to because directly free dia so ebo ko so ni akola ni ye no problem within 1 week ina dey ni see ina mi dia akola hospital ya akola ni yari ni go hospital mo san yari mo ko ya na mo see mo ga de kura ha akola ni so me na ko ni na me de kofia na me kofia e dia akola ko di ni ho ni ha ko di ni akola ni na che na e ko sma yari ni ba ama mi yiri Zinatu asem kuma sisi akola ni mi wo he ndio mi ko sema ni so mi ko aduro ho so so sabi obi ma yiri bia ana obi sa aduro no wasi dia ni yema yare ni ba na mi so wan ka he no so sa dia mi sa ko be for ya papa ni wan ya dia awa ya dia ko be sa de ko ma yare ni de ya akola no na so sa de obi de mi da so ke si ma ya akola ni papa no ho dia ko tungo tizu na so mi bi papa no wasi so ndio wasi mi yira ni na wo mi na kula bia na bia no ni fienti ya do de ki akola no kama akola no ya yem na yira ko se agura na ayakuma anuma na mi se bia agura na ayakuma anuma no kasi ya se ya bi re krama chi ya ji ya from abika. Okay, Simon Adawene ahoma na tia tomti producers besan hwe na wo ma ye ho adwuma e dia ma ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie eso enie Akoma mu nsem dwumadie eso enie Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ese we bema na wo prostrate say cancer na say enlargement aya fabra na wo nto asem fama wo ene mu mraye ne mu nsaya de ano adro ne last stop Grace Gift akache ma wo ho asem aye de dia ma mo so mo de moni ebe chema exclusive vagina steam no basa ye bi dia ma na wo ma ye no edi mo fibroid wo betu ase one time kura ye mfa seka encounter Kumasi Oshim
School Junction wona wo hwima man from kwan so am ehwo na Kumase Nkrabata no ewo enkran new Achimota Petroleum Bungalow one Family Life International School ND enimhwem 0543320030 0543320030 Frepe Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services in for ebejo so Besia Nadia o my Ghana for nyina agibia ehwo dwo na si ho ne kakra bi yema bretenti na ode atue no quick credit investment nko a na ebo besiam eto obi a wo pesika bi adwuma wo pesika tra wadwuma aba adwuma yefo ankrankra adwuma yefo mo hia sika emergency so ahono mpotopuru bi ato akyew na wo hia sika e de twitwaje ho a quick credit investment afa hya ne so ba bia wo kwaje besia enya afa na akopa bibi dia besia wo wa enya afa na akotwa susu ko bi savings akobi account ni ade quick credit nko a na ma bosiabo aye simple sa eno ane wo Ghana card ukura Ghana card nko ade afre number wey sesi a na wonom ema bosia no ebim 0596920833 0596920833 Kovi organic tiger nut powder eya tadwe wonma hata ayam ne kama se nipadua no yendi emfanko nipadua no na mo nipadua no ema ne nyina ne naso atadwe de aso mfasode de obia enim sa atadwe eboa pa mema ne de charge won battery ema no so every atadwe eboa ma libido no ekosoro eno te de powder bay de wo hia bipa na de aka onua ne ho na wadi na timi aboa ema vitamins ne minerals ahodo no nipadua no etumi enya bi bomoden sa wo ye ba pemfo a wo bedi bi na mse atadwe de sa wo ye pemfo wo makoda no fo bi a etumi edi bi Kovi organic tiger nut powder every premium nutrition limited ena wo dwasro Kumase ebuso e opoku trading Fredimens Herbal Wisdom Amachi Supermarket Tech Junction ehwo nyina da obenya bi na wo so pedudo matu a 0505408862 0505408862 Home Street Cereal Lego Mix Tom Brown edepa enam se money wheat na so ya beans ni yakabom ya wom ede ya fiber protein energy wom ne doson fiber ho de ne wo soro eno nti obi bia srade adoso oni paduam no wote ade tombran foforo bia eteso kura ma ni paduan ede ne hom shane so se we no de sigya so a encha kura sisi na ready etiano pa breakfast no kwada ne panifo nyina be fredie no na ya ka Home Sweet Cereal Lego Mix ama so abusua ne nyina eso 0246697358 0246697358 3P garlic mixture ewo ho ede moda sani bia sa wo mpesa ya de be yi wawrawa ene abomoden se da ne da what the 3P garlic mixture ebe ye wadrom immune booster papa ete pressure so wo ba akwa fichira wote yi a afeso kra sugar level ewo fom de na furu da bia mframa gina mu a wayi mframa yi ma wonsanka 3P garlic mixture every pure natural wo ye ba no fichi ko no emakura no a wontwa brade abomode ma wonsanka bi moja to na da woyam ni nyina ebe yi ba ama fichi ko ne ma aye smooth e de ama 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center Sewope bed sheets efe blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals wallpapers edisi dem pa se wo bie radio anase TV studio now per wallpapers and colors ni designs agent national Alaska Star Enterprise enyema nyina wakra e de free bro ni krom eno ode aba wo man Ghana Kumasi Adu Mrs Anoche Plaza one more our Prudential Bank Dainwa Emum 0268419596 0268419596 ofrepe Alaska Star Enterprise and penny for one more ebeje wo show Daiwood Herbal Hospital ase bo modiama unsa enka Daiwood 360 nam se one my se metu sisi yade no ase enfama waposho ene sasabro no wadrum eye Daiwood 360 capsules ointment no show what the best rasra baby a wote here wo sasabro no eka no hope na the Daiwood ointment asrasra so na watumi ade ho kabo mu a eya unyina bedwane ntempa no ama nipadua no ade no hom Daiwood Herbal Mission no one obi ade to malaria asanso aboa amietime didi abo erede ma na emomo waba pemfo akwada wonyanya mfinhye du miensa ene woni a ema akwada no fo entwe wo ho emfiri hom 0201681717 0201681717 wada ma yeda ye ho tiawa enko ba bia first ni 300 cedis intino sanka metime enya me friends ni bia nanka mimbo 100 200 cedis wo mo ho na ni payment ne ba o de asoso ne e de akoye
na say ne next payment be 2 months time na what the amount nam de Akoma madam for kro nam si o mate ti eche me share friend na maka chense manantem na fofo no so mu nyina so mu niska eno no so kra say month ni wuye nti say den ana eno so okay sisi anu wono de enya ne din so obi me awbate bia na mabusuafo akọ me ena me da chense bia me da achi akọ senka enya ne dia ko be kasa yen wo ena me so mabusuafo de enya den omote a be omoya ombe kasa bebre but enya aba ma school nu so de memia meni se meko intini se onu obetimi abo ame nkwa dia ene na yen wo no si o wa tene se te sa de ene na ye bewo ena me si o inti anyina ya jitu mu inti anu mu no ya ho na ye de be ko youth can be e wo ye ho no be fe ho aje kulum ti mu ho Sunday bi no frame me ka che me say me abote ni se na me so ya ka ma na si inti na de na me abote ana ena wa ka che me say oya na adwen say ono de ejuma no oye no esika ne be hwe me na obetua ni school so ne popi beto nti ode ni popi sika na betua da school no ade na hwe me ba sisi ane ni popi a friend say na ejuma na asai nti na che so de ono ani sika no ejuma no ani sika na betua ne ho so nti ene emi nyi nse ana nsi enya aka ma na si ana mi so nyi nse nya ade a meji nti no onya na adwen say o be hweba ana aka hwe me say hope na ni bu friend aka hwe me say me ni dia ene oni mu wo ba bia e ma me mfre ni biom kwan me fa so me hwe me ho ni akola no me hwe me ho ti me de na me ji say bia ehun ebi no hwe me but ye di free youth campaign no ba hwe nyina still me hwe na no anu ka hwe me hwe na na ebufo de ebufo hyam na ade ti me say serious no na me fare say bia me kwa akobo mama wane mi so nti me ka hwe ye others bi so mu di manim na me kobo mama amane ti mu bisa me be ma ne nyim na me kan ni nyina ti me kan ni nyina hwe no adechi me kwafom ana boy ne frame o frame wa sha say didi matem kwasa sembe na midi na ade na me bom din sam na nyi woni me wen hifo na me say na wa frame a won sha me bo didi matem still na no koso didi matem say wa ti sam me to sam abon din sam na nyim na hwa na sha me sa won oni me wen na me san say oni me wa ba bia nka o de nya me number na o frame into na me kasa didi matem na o kate no inti eche me bebo mama me nyina tie no mama me mo famo amosoma me ni sister say ne mama to ande o station ni ye nim time e be kwa kotu no fenti enke enko hu no station ho ne mbi san say da e ba beto na omo pese omo ba ne ho na ne mama ne di kan ate sese ne kwa nti ekodu ho no me sister nya ka asem na mama be mo emuan no no sha se keka no miensem bia onde ohun say na me ne ba nye but wo nim say me ne wo ho anase na me ne ba ne nam but onim say me no ho na say bibi science won timi nka say ene ba na tin adwaso e de ma course na ye ne Zenatu Abubakar ene ne no twe enkomo na wode be ma wone na wonkwada me no Simo Adawene e na wode no e ba ye nya Simo wa nanka wo be kira enema mu na tiefo wo hye ne so a wo hye enkomo twe na se no wode be bia emu oduru pa na wode hye ase se wokofa jata efrifie wokofa papa boame Nsem di hini wo ngure asechira ne sai ende ya bi onu firi ba no betumi ana obetumi akirem na je se ensem bi wo ho no mo a odi yaw ewo Zainab ho producer eguso ehwesa ne nsa sebra o man kwa ma ne control ne ma o man kwa ma ne control fie enti no no akofo afiri ngure ma ba fie na wo sa de di hini wo fie dia ene anya ne so enunti enu ayi nani no ya yegu so ahwa science abeka Simon Adawene na adekodi airport ye hye ho nti wode be kakraka yi ehye nkomo na ase no wa ba be kirem na papa bam samra wo so biem kakra ya tie ya kakra be na betumi akafa na me se de besie bia me de da bia ya na me take stance bi se no matter what there is no justification say be ma mani oba wo me hwe me ba eno die akwala no woni ba bi o wo different world ana mumi onuma ni ji amatinka makono ene wakofa na ba ono momo ntokwa no akwada no mfa ho da bia me kase no ebi nsidie but say oti se se ma ware agua ma me ne de obi di hie your ex-husband but your ex-child ye ni bi o ti kwambia me fa so a emofa ne be ka me ho no ma hu so mu agya me masema se da be ya asudie Emma madam so but mema bebre fi se oba no ye rough na metia no we ye na se ye jaya a wo na do mafa ni nyina ne se ye Ghana no da bia ye se akokọ
nyiri bia no ne ma edinachi akoko nyiri bia no ne medinachi enti saa na mema ni binom aya wo ma dwene enti okọ ba ko bi so aba onyira ono abeba ijazan kwase ya best oba ba hwehwe me adu so okọ ware e ka so nkọ hwe ne papa mra oba ba san kwase adwene no mema bi adwiri sese no e ma sese o mi bishop me ba be ware o America wo friend papa a week before so be worry daddy me be worry coming week if you mind you can come if you mind you can come simple as that ade na yesa so be kakra wo yin na bra bom wetimi aware o ba ne tena se be ma ne tena ho ase a be kakra no wo fa bi kura mamu o yesia ne be worry abro kire sai ye ko ani akosensai ya ware edu ko megu a ya ni hia ye ko ani ye mebodwa mesi canopy eme didi manine ye be ware na obi abe kika mpaboa so emre bi papa bi a wa hwe ne mana ga ne ware onu ne be twa abo ebe jisika jintuma didi bia wo wie ye sa wona kro wona na ebe ti sa ka no wawade na ebe kakra janum ebe twam o sa mamre tantano na me ama wonder hunter okay akwara nde ye wodia no matter what na wa wo ka say 2020 say 2023 years ni 3 years ni unu beri umma obesika ndidi udidi unam abela wonyare na wodia utwa nkontom pasa osafo ayira bonte pastor ama me da se ayede se afutuo na anaja yeguso ayetuo na de bia na meka se Ghana for mema yensesan yakwan na de bia meka se asofo ho ntina du baabi ne ye ka asofo asema mesusu ka kire se enama bebire wo na nkoyi a ya asofo adawroma titiriu saa eba ene ena na eja ntem asem ya se wo hwe ne se onhwe ni ama nkola bebire wo asofo preach ni o mafutuo nya hwe papa no wanhwe okra nya hwe fa che no ena ma so wi aba Ghana ha o na Ghana fo mema wo ma anhwe won omojam omotom mana sawrawa ebi because of an into mabra boss say no so track percentage be more than 70% oh Ghana ha okay but asofo adwuma ma bomodin atima saike sa ankwala we nyina anya hwe fache no ono na wo konfo ma wi asoso hwe be nyame de waba bedu nyame na ahwe wo ndi fache na ama akwala na hu se no nya hwe de papa ebi ya no memfa nche no ebi edidi sese o nam de bia meka kwame yuji asem kwame yuji ba koma fma o free ha ko insha fm na ne papa be si akire kwame yuji jumtini ye oh yeah onu a na ne papa be si so wan hwe no da fenwo afena akwa na hit a o hwe ne ba to akwa ne ba be interview ha na papa zo be si akire o be hwe ne ba na wei eye bi na afei na wo sa wo ba be pele kira kwan etimi ama de bi America na me hwan sa mamra de bi America me se Bible na da ho na yini edi eche se Christopher me nyesho se Quran mu omu Quran no so aka sa wo amenhweba enti se wo mu se wo ahweba Bible mu so wo mu se wo ahweba even traditionalist wo mu se wo ahweba enti sa ada amamra na ma hwe no kura na onyini obeba no eno ya amamra ba wode emua wadi matenti me hwe me ba eno aye se enti ko fa fi hefa enemo as ama ade me say yo se unyinya sa experience ni bia on hu se de tie but se pa se ubeba wiase na unyo obia manensho etodo na drive na mkwan wa odu kokoben no ne ade a hwe nkola bi so nsuo ejina wa bi o bitwa musa se na o ma me no papa we na akola we be yesi ya da che libra de bon ho ma gina baba abanyo onya ba bi gina na fe nya papa bi tutu ntoma se kwa be ba no me na no wo kwa wo papa fa che me na no wo na ni de bi nti ene ma nkoye wa ma kwan no wo ni ya be kan kwasa sem se ya no wasa ba wasa be pre fatherhood wo so oh na no me question me say sabre na akora no wada no hosla bo na onam na ankowiya kan say me yunya ba bi gina yi wo tutuntu ma ba be penecha kwa be pe de obedie no ya mu yenyu da chi ho aya mu ma yenyu da chi na mpanifo se na wo pese obi mfa nya no so ye fasa
Say the unia Bible kind of kind. Do unto others as you want others to do unto you. So I say the bear who soon unia. Say the person bank 20 and only said the Amoka Naja Agokra, Unia Crown Mamma Bibi. Say the person unia Yama Bibi, also so many Bibi. Also son Yaman Bibi. Say the pressure about person to be on 20 Rono. Also son I told you man or heaven. What it? Now, some previous you treating emotions, every feeling about the person. You are now in the name of Name, near person damage, Miss Remo Nado. Miss Remo, what will Baba say? 3 years in Ununda. Sabu Beach Akonare. Said DNA, said DNA, said DNA, and no Sam. Now we are a back as ye. Young fun say. Mami cry or bonny be about Aklan's way. Akran was him saying. Some mammy will wire money about Aklan's way. And you may be a young Cassania, young Cassabia, or Yama, and young Canasai, or Yama, I'm just saying, no matter the way the Aqualana, they know no one. Okay. I was not one I could do my for say, Fasa didn't call me papa. And me, I dear Bama, ya say, Aqualana do fino. Because don't forget say akwara there or your back go serious you but ma me dey ubetimi ni ntema will be afan baby enti akwara there no matter there but ma me dey be oya in the name mem fan ko di akwa say o ma me nteme hwe o ma me no mesremo ja no mesremo na sabi brothers and kwara e suffer sa dey ya ken e doso okay na wo mu nyina dey ya na say dachi obebrebe te penten kwa benya baabi agina no obenya papa mi retutu ntoma abegina wo se me ba no na ye koya na ye bae te mesre mama ye ntutu me sure say ama story ye say to aso ye beto aso ye beto aso papa ni dim komo na ye hwe kwa befa so behwe because say ma me so yare asa akra ne yare so ba behwe no ama me da se me da se Pastor Julius Naba na otene nka no make how say fie da be yi Akoma FM fufu party fufu aye fufu aye Akoma FM fufu aye Akoma FM ebedi fufu aye ya bedi bio obi abedi bio aye obi abedi bio aye akosi fo aye bedi fufu aye eti bebi bia odi abra ye yo no wa yo say size bia oba ya wa ma yo ni o twatu let them una akro na frafra quite type bia ala be fast be 3 days na e biara so ehurede na me ka kire esa so ehurede ayaya be fast ya dia be ginam to bia we bia nshia baba ko das was papa me na say kan obi very necessary pa eti ebehia ewa asokwa municipal assembly forecourt ho a baby Akoma FM ye wo yi a ya ne city mall no edi animhwe no elia mu ha yi na fufu party ne ba so so hono tudi obesi Akoma FM hakora wo nyinai bomode sound so beba etam na nya asode na so bi afa na wo so wado ye no pesa wo de ba empa ho kora saya banche bode atoso de enam wo dwan aponche na ntwie fish nam bia wo bi apesa wo de bebo emsro wo nka ho aha bomode afa bra na ye fa monkwa pia Abuafo a mirror range of products. Sankofa natural food spice, coffee, organic tiger nuts powder, floral tissues, Care Life liquid soap and hand moisturizer, Volta Catch, Ghana Traditional Caterers Association, Kahu, Zets natural mineral water, and a face St. Ben's jewelry. Obuase betters make a bibu boss and Kramani and the Mesron Kahu and Nama Bedian and Kwana Medin Kadia to him. Say a gain, a ponche, name tree and a fish, I dream aha. Brachas and come on say and you'll be an area. Aha, Tina, just a wood the boy. Number over Francis was a be our banner be bintinum, Wopa Quantra, more mobile soyas and Mon Fred 0246 766060 0246 766060. A friend for Embremana answer and on anayao. Ebekuma faneto so emame and ne aye na woda and ne aye na woda and tifaneto so kama emame ono dasonum. Aha, one na wadaso kama ewo Facebook no eso no na ansa na no afrefo number modebe mu no eye 03
03224 98035 03224 0243 114497 ai nana ya ewon kran and eyewa woda happy birthday ai o ma mi Virginia we on fa say anyini atade a sheri mon roda amen erade ma onye me soja ni pani kese o Ghana ni wi asenya Ghana nko akwa be bia amen amen ti nana ya happy birthday 03224 98035 024311447 hello D maybe I can say free South Africa. Okay. Yeah, that guy now bet now. If you need to answer again, you will get better with people. I will cut out every no matter what about again. You will have better money, never show the way. Then we are not about answer. There's a little bambano. Yeah, but I was so. Why are you going to cut out? I'm going to the person you need, Dama, 3 years into Korea Victory, Bolivia, over there. But I don't remember. You have to create some good win and day. I am a writer. If you have a vision, favor, I could only see a consumer balance. No, they came up in our cover. That's yes, so yeah, that's what's over to me. Abem, we say good afternoon, sister. Mama, Shamo live, very free at Shamai. Baby, a total filling station, no, a one on the day, what no, so Eddie free what a buyer, and on 03224 03224 4497 024311447 Osika brantie ena de ne free ashama ebaye na namre ko se asemo ne dia wode ebaye no na Maxwell Abore say I can see that the girl actually knew what she went there to do na chasem say girl na wodi nkan ne de no ena ne de no na say okan hello good afternoon oh mama mama be na nkwa de medical afra wa mama nana kafra udi baby akase free enye nyame nti ne dia che na ba so ya friend pa ko si ne kase fra da mo se pa ko si entio ana pa oba ne dia no di ka kasa ya ne dia adia na ono aka sa plan ya plan work eno plan ya na ja abu akem bye okay yeah that's na mama na yense mano yense mpio se nyanka fa kra me no gina ha no mo ame no kasei Nsem na bone bedema ntine nsoa ne peswa fo ntine ye bi ama ne nsoa ne ya me nya sanka me de ma san betu mo ni pa nti wada roma ni ya mo number sanka me ne mo bekasa na ejama bua no wada de na ni man ko yi yo eti ya sorry pa ya the production number no ebetu edwa na won so awo how no what about abeda hello udi baby akasa free the friend Mohammed Harun am kasa free aguna ya mu afi asubushin okay then no wanya die so bema so this other thing remember ya ban san fun one yedi ya fra to mada Africa na banyani o what the no so ya no wada ndani eno ala ma me so fa ni anu so ko so o ya na tedie so ori ma me no wa sem ya ni afra na fa lamba so ayi buziero na kanende na nka bo pacho da bi empe de empe yes no fa ya da say hello Mejo Somura udi Papa tani masomo asante mampon ko fiase no tankoti Ni aba ayiye de ma menchia woni obeka fo nyina na dwumadi a modima ehwefo ne atiefo ne ma menchia mo pa na amenchia me ni papa ko fe ne adwa mere okọ holy temple ko fiase ma menchia no papa na menchia ya hwefo ne atiefo na ni aba bia asemu a eham ye aba face case Bibi nimche yenu ya bano na tutututu na mi busa tinki akodo ya virgin na bikaya na busa se na ya virgin what is there be that is when you ajira wa ajira when you bienti awoko be ma no wonom you ni say nya assignment bi na say nya bibia na okwa koye
Hey, no be ama wasame na wetia. Eye de wura ho na wutimi koda ne demo. Okay. Okay. Wutimi koda de mani bodu baako. Bon, enti esi nneoma no bi no de bia na nekua ke wo se be kaka na ba na atwetwe to wonom. Unya to wase na wutia se obinya ososo no wo de. Ene na be ya mkomu yo. Wutimi wo ba ma enso ba wudina hon ma. Wo ba ka champion enti esi nneoma no mo to mo boas na ade na wo mo enwuane nko ba bia. Me da se me nuaba. Me da se hello. Awo me awa ba tombe. Regina Nigeria. Just discussing can you be careful say. Bibram. Je adi atuwa say ya bem yentiu. But the man could be able to please me in terms of the different you. I am checking the papa Obasha or Kuchisia Samoa. Awo me. Oh, question I will be channel. If you may be nothing of no one so to market you. It is a lady, you say. Let me tell you, on the assignment in the Korea, and a man could you. When the city was over 10 cents of 4 by your class to the king like chicken. It is a buy and gas of your human and all the mention yes, open the abbey may be a with the apple. If you are quite blanking in the instead of them half. Now you remember in your Hamani, the bear man, you will know what you are doing to my dinner. Tinha mesmo quando vai o tema hoje não dá para ninguém hã só que me comanda ba ko ba ka se aso ntimi ska be ma ne se u be ma na akokwa ba wa fa so ko ma yen nisu unya ba wa ne yen nisu ba wa nka se wa se mo papa na e musu ni se be ma ye wa ni da ho ma ha kura no ta si ti na bu so on sha won sorry ja Nigeria hello o mi Mira udi ka ka se free Akoma me elewa uni abe ma ko dipuku emika se free atusu market amintia me uni abe ma kwa brama nka ete shefu amintia na kaka mo kan se mame ehwe yiri ni aba no asemo kan na ni bia ni bitumi se obi oju dimo no ko ono na bisuo bi eno kokosua yi so ase obi a ko ye fe so wuti e odi ko wo dai ya na be tu ma dai e se be na ro do bi to ajunge ne be o kwa ne de ake be na be ko so ntu no plan e da ni ni abe man so so di ndu u ka na o ti ase na o di mam what the man sa do ya ba ni abe man and science ni abe ba no create kra na ntese wo ko di ade no ibu sa nko ti wo se o wonu obi a nya de so obi gu wo boa o brokra so mo ke bi me no kra adebia sa u ke na sa entroba u ka u hiza agoya so mo ke entronkwa enu je ni ya kra no o frize akra no anya ni ba onko ye die ne test onko ye die anya so da on so no ya da sepa hello hello last call audi baby akase free ba le fam na yi ni ka se ko na na yetio yo ye ye no ba ni ya kana ko me ba first case no so eye abaya no na me ni kwenu me ni de ni ni ka eye seta e na wo ye guy cause ebi a ko akosia de den na wo tena se twen ama de esa ansa na wakwa akose ne ko abobi akere ma de intiri ni ka eye seta e na bi ni so de be ma no so no enya ba wi waye ifi ya mama trense be sa bi fi ma intiri nsa intiri ne be ta ne sa obeji ni onya ye to ye because ebwa ena papa second case na zo ebi a woni obi atena wo mami ni efi mi ense ni ni be ni a wo to ni di a eti susu pa se eto na ni ma ko yi ma wa e de na obe gina fa e ba na obe kase yada se papa pa mo fancha ya bra no atia ya yentimi mfa afrefo bia ebiem ye sori amabusua pani Samia Champon wone na pamfo Pepe Suarez Emmanuel Owusu leto ne wone aka ede Akoma Sports wo mo de abeto ya somedi ade ama se wa sapa wote Pastor Julius Naba wote ne nkasa so na evangelist Samuel Mensan so wote ne nkana medi fa mutawsa wo ha na so pese wo de bedan ya ya number 0203 933-582 0203-933-582 0552-601-529 0552-601-529 Nana ya Adama wo hwe yen e wo Facebook no eso yedo ase ema mo anitia adeshem
Sports 87.9 3-6 Obofu Gabriel Tinedwam awia sa no why quiet Otie Richard Swales Pepe fire to